Ahanbada maru oiba pau. Manipur lengak na paikhalakliba 100 days action plan gi manung channa project kaya hodokpaga loinana scheme sing yenthokpagi thauram ama ngasi pangthokre. Amadi mama mapa amadi oza singa afaba mari thamnaba matam adudada afaba mahairoi puthokpa ngamgani haina standard public school gi principal na phongdokre. Kurumjari Poni TV ki pau miyeng tabi ba mayam pamna mapo Bidalasmi na taram na okjari pau sandok na pijari Manipur lengak na paikhalakliba 100 days action plan gi manung channa project kaya hodokba sangaba jatra hunba amadi scheme sing yathokpagi thauram ama ngasi Imphal City Convention da pangthokre Thauram aduda Manipur ki Chief Minister N Biren Singh Power Forest and Environment Agriculture Science and Technology TH Biswajit Mahut RD and PR Minister Y Khemsan Singh Textiles Commerce and Industries Cooperation Manipur ki Minister Nemcha Kipgen Water Resources Relief Disaster and Management Minister Awangbo Nyumai Tribal Affairs New Hills Horticulture Soil Conservation gi Minister Letpau Haukip Health DIPR Minister S Ranjan Singh PSED CAFL Amadi PD Minister L Susindro Maitei Social Welfare Skill and Labor Fisheries Minister S Dingo Education Law and Labor Minister Dr. T.S. Basanta Singh Veterinary and Animal Husbandry Transport Minister Kasim Vasum Amadi MP Lesemba Sana Zaubasu Saryaki Ngasi virtual gi khotangda district kayada legadaba ESB ISD gi makhada saba anoba hospital kun manga amadi dispensary yang khaini pansu launch tawki project sing asi lupa crore 13 lakh ani lising humfutara changna sagkadabani MSPCL gi makhada leiba 33 by 11 kV substation gi ibudo margin Haingang Imphal East 33 by 11 kV substation Hairok Thaubal District 33 by 11 kV substation Khangabok Moirangpalli 33 by 11 kV substation Hyangthang Imphal West 33 by 11 substation Lema Popam Bisnupur District Singsu virtual gi khotangda sangaki Department of Skill Labor and Employment gi oina Farjwal amadi Longmai Noneda Jatra hunki Lupa crore 8 lakh yankai changna sagadaba project asida trade 12 by 12 leiduna trainee chamaga marifu tarani thoina train tawba yahangadari Ngasigi thauram aduda chief guest ki warol piduna chief minister N Biren haikibada ngasi sangariba amadi uyung tamliba sing asi Manipur gi praja miyamda pikiba thazaba adugi matung ina pangthokpani numit chamani gi plan asi mai paklaba matung chahi amagi amuk plan tawani haiki amaromda haujikan na chathariba war on drugs ki khongjang asi mai paklakli haiba yai amadi masipumna Manipur praja miyamna amato aina mateng pang bibadagini haiki Mama mapa oiba singa oza singa afaba mari thamduna apam pam da mot phongdok naraga satra singbu schooling piraba matam adutata afaba mahere puthokpa ngamgani haina the standard public school gi principal Laisram Rajesh na phongdokre ngasi Imphal West ki takya pata leiba school asida pangthokpa interaction section asi yamna unique oiba amakhakni Atopa school singdagi top maong amada pangthokpa interaction ni tongan ba classroom sing khaidokuna class teacher singa parent singa interaction tawduna satra singi report ka lawani madugi matungda makoida leiba pendaba school authority da tawhaningba kaya adu complaint counter da changduna complaint tawraba matung principal gi chamber da tongan ba discussion tawduna school gi administration gi Oza Singh amadi satra singa apam da kupna khana nainaduna afaba mahiroi amamam puthokna bagi pandamda school asira interaction session asi pangthokpani ngasi gi pre nursery dagi hauraga class 10 fawba gi topper singda manapi duni ikai khumnaba utuna punging thawat pagi thauram amasu pangthokli haina mahakna makata na phongdokhi In these chambers the parents have been divided into different phases and as per the different phases, the interactions with the principal has been taken place. The principal briefed up about the different procedures, systems, focus, epicenters of the schools, what the school likes, what the administration demands from the school authorities and to the parents, guardians have been complemented. In this interaction session,
The parents, guardians are also permitted to deliver and transmit their opinions, comments, suggestions, and grievances they have. Enforcement Directorate and Money Laundering case da Congress ki leader Sonia Gandhi amadi Rahul Gandhi bu fazin kiba adubu yaning da bofung doktuna MPCC ki President K Megha Chandra, MPCC ki Treasurer TH Lokeshwar amadi party asigi member kaya na ngasi Imphal gi Enforcement Directorates mamangda protest tawkhre. Thaudok aduda MPCC gi Vice President Hareswar, MPCC gi Secretary Johnny Maitei amadi MPCC gi General Secretary Nang no hoi ambon mai bu Manipur Police na fazin kre hairi. Kanglaipa Students Association KSA amadi Rusa Manipur ga khosam naduna numinini chupna education transform lives haiba hiramda pangthokadaba seminar on implementation of National Education Policy lising ani kun gi thauram ngasi JN Manipuri Dance Academy gi main auditorium hall da hodokre. Bharat ki oina honglakli ba education system asida Thengthadana Manipur su yauhong naba hona bagaloina na naha oiba singbu skilling amadi upskilling tawduna local needs amadi future market ki darkar tarakba sing pibangam naba hona ba amadi maheroi singna tangmadaba course asi henna khanaraga curriculum design tawduna amadi tamliba curriculum adugi pandam adugi matung inna henna akaknaba knowledge economy oinaba atoba thaudang longnaba pangthokpa thauram asigi ahanba numita Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro, Directorate of University and Higher Education Government of Manipur gi Director Dr. Rangita Baliwaikhom amadi KSA gi President Sukham Vidyanandana Presidium member sing oina saruk yakhi. Thauram aduga mari lainana KSA gi President Sukham Vidyanandana phongdokhibada anauba education policy asi akhang ahi singa loinana seminar asi pangthoklaba matungda lawrakpa warep adu Manipur lengak amadi mari lainaba singda khanghalaba matungda atai darkar taba singsu policy asida hapchinnaba khanagani matam sangna chahi Kuntra mari gi matungda anauba education policy ama lakpasi mieng sanna uba amadi leiramliba education system asida hena khumang sauksin bangamgani haibagi thajabsu lei haina phongdokhi. Matam sang na say kontra mari ki matungda anauba education policy ama masi lakpasida aikoina masi yamna anauba mieng sanna ubangamba education policy amani masina aikoi gi leiriba education sector je hena uplift tawwa amangamgani habegi thajaba adu mayamna ambitious oiba adu futuristic oiba policy amani na lawi adubu hairiba policy si state na masi implement tawnu khonu matamda kanai phauki thak yaure amasung masi kari challenges leiri habina singba mayama miyam da chamamna ba kya su leitabedi nate adna hairiba national education policy 2020 si karino adu masidi yawe provision sing asi karamna step by step masi lakhot kadege aduga masidi challenges thengnagadaba singdo come down overcome tawdege habinu singmado mande koi punna nainaminaba aduga madugi critical analysis tawrakanda koi expert sing na phongdo bhum sing adu koi thana na ba hairiba ngano se koi nga 2 day seminar se koi pangthok sabani. State level science, mathematics and environment education for children lising ani kunmathoi kunithoi Department of Education ki science unit na sinduna tha asigi tang tara dagi tara humdai fawba Johnston Higher Secondary School da pangthokre handak chahi gi exhibition asigi theme di technology and toys haiba sida pangthokhibani exhibition asi district level dagi hauraga state level aduga amuk national gi thakta Kolkata da amuk pangthokani pangthokliba exhibition asigi maru oibadi satra ama oibada lairik khaktana mapung fabu oidaba tongan ma Manipur gi mahiroi singi khutsa haiba kaya adu uthokpagi tanja amasu lobani punna exhibition asida participant humfunipan mukna model kaya puthokli ngasi loshinbagi thauram aduda exhibition asigi makok mathangi lakthokpada Sacred Heart Higher Secondary School Porongpat ki mahiroi konjengmam silkina makok takhi mahangna solar season aduna weaving machine na fisalon sa tawbagi model puthoki lamdam asigi nupi singna Firol kaya hakchangi pangal isin season adana solar plate season aduna yamna laina amadi matam ichangchang dana fi saba yahanna bagi pandamda exhibition asida saru yakhibani
ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯜ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯁꯣꯂꯔ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯂꯔꯗꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯖꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯖꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯔꯦꯟꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯪꯕ ꯐꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔꯕꯁꯨ ꯏꯟꯀꯝꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯖꯨꯟ ꯑꯞꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨꯄꯥꯠꯇ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯇꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ TUC ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯋꯤꯡ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯁꯉꯥꯏ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯇꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯖꯦꯝꯁꯀꯤ ꯀꯦꯗꯔ 13 ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ IANI ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ RPF PLAꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯣꯅꯦꯜ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯖꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯗꯔ 13 ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ FIR ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯀꯥꯞꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ PLAꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯔꯣꯝꯒꯨꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯊꯥꯡꯇꯦꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯣꯝꯀꯃꯤꯡ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ब्रेक की मतुंगदा तरामना ओक्चरी जून की तांग 10 फाउबगी मनुंगदा जिरी तिपाइमुक लंबी जेटी रोड सेंबिद्रबदी लंबी थिंगबा यावना खोंजंग कया संगसिलगनी हाइना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की चिंगदोंग लेकाई वुमेन एसोसिएशन ना लाउथोख्रबा मतुंग ngarang numidang pung 3 tagi hauduna pung 9 gi जेटी रोड थिंगजिनबा हौख्रे लोयना numidang da miyam thoraktuna lambi thingba yauna mairagi rally su satki ngasi miyam tholaktuna lambi thingki lambi da using Thamjinduna lambida mi chatnana khide loinana ban tawriba singna JT road lambi semgadabani aikhoi gi demand pi gadabani haiba kholaw kaya su laukhi
Hauzik faubada pamdaba thodok thoktanaba jiri police personnel singna ngak senbagi thabak sing paikhatli. Kauriba ban gi matangda Chingdong Lekai Women Association gi Vice President Haubam Thoibina hai chahi kun gi mamangda gi jiri tipai muk lambi asi phataduna leiri ngasi fauba kana amatana yengsin bidraba lambi ni hariba lambi asi sembina ba haiduna mari leinaba authority singda haizarabasu tabi dabadagi ngarangdagi hauduna JT road asi thingbagi khongjang jangsilakpani lambi asi semdi fauba ekhoi gi khongjang handok loi athubada lambi sembi drabadi jiri bamda leiriba civil society organization sing yauna akanba khongjang oina national highway number 37 thingmagi khongjang su jangsilagani haina phongdokhi bamda leiba parjamiam se asuki mati ware lambi asi nungai te bana maram oiduna chathok chahin dam bhera ke am kare adu business tawba karba tawba lai bang tani na aikoi khudi mana chathok chin dawda nungai te bagi phau digi aikoi khoi saunab da ngasi phau ngasi changsil laktuna aikoi ngasi lagliba tang tara kani thoi ngarang nungdangi pung taruk tagina hayeng lia popagi nungdangi pung taruk phau da aikoi na ban kaujari basen masi mating da karing ba tabi da thok laga di karing ba action am da lokhar pida ba thok ba di jiri bam da leiba civil organization mayam tasna duna aikoi akan ba khongjang gya changsil lakani asi tasna tana national highway number 37 asi su aikoi khongjang achaw singsil lakna ban gya ka upna chingba aikoi tawrani haiba ba pham asi press media ai khongda aikoi han mafam asi thamjagi Jiribam JDU District Mandal gi President MK Badena ngasi Chingdong Lekai Women's Organization na pungni funipan gi ban kauriba asi yamna maram chai lambi asi matam kayadagi chatpa yadana leiba lambi ni lengakta kayarak hanna haijakrabasu ngasi fawba lengak na mieng sangbidana yamna laibak thibani maram aduna Chingdong Lekai gi Women's Association na kupna khanaraba matungda ban asi kaubani loinana ban asida JDU na su sagatli amadi lambi asi semri fawba leptana khongjang kaya su sangsingani haiba asi JDU na su support tawi haiki loinana Jiribam gi MLA amadi Manipur gi CM N Biren Singh na su athuba matamda mieng sangbiduna thabak oina paikhatna basu haiki organization na JT road ki ban chathari base nanu maram chumi haibadi ngasi chahi ke ade ke hawraduna lambi asi chappa yadra Manipur da lei ba sarkar na so thosabi dra maram aduna Chingdong Lekai women organization na kumna khanar matung da ban asi chathabani ban asi da ikoi patang da thok tana ba haibadi amata tawro loina na ban asi bu Jiribam da lei ba JDU party na so sagali ban asida saru yakibi ningombam khuman leina haikibada national highway number 37 asi yadaba matamda JT road asi fauduna chatiba lambi ni yamna maru oiba lambi asi Manipuri CM na paisa kaithokle haiba wafam fawwa piram labani adubo ngasi fawba sembi driba asi ekhoi yamna nungaite athuba matamda sembiyu haiba wafam su phongdokhi aikhoi gi Jiribam gi JT road hariba lambi asi jamna maru oiba lambi ni national highway 37 se karigumba jarakdaba taragadi hairiba JT road asida sidagi airport makhongdagi na khoigi JT road chingabani masidagi hauraga tipaimuk taba lambi asomda sattoribani asi ngasi phawba Jiribam gi praja singna khoina lambi se phatraga su tuminna adamna akhoi lei Manipur sarkar na sembira kadra khanbadagi sanction kya kaireina hanjan lakpada CM na swabirami paisa kaireina adubu ngasi phawbada sembi daduna lakli asi athuba matamda mari leinaba authority na sembiu natraga di akhoi makhal makha kaya gi khongjang civil Jiribam na leiba civil organization singa loina na changsil jagani haiba ngarang numidang pung taruk tagi hauduna pung ni funipan gi kaukiba jiri di paimuk ban asi all Jiribam United Clubs Association ajukana ban asi bu mafungfana sagali haina ngasi babu parada leiba ajuka gi office da pangthokiba paugi mifam amada ajuka gi president muttu maipaksana mangang na phongdokre paugi mifam aduda ajuka vice president Samkumar Mutum amadi finance secretary Y Roman su saru yaki ban asiga mari leinana mutum maipaksana mangang na haikibada Chingdong Lekai Women's Organization na sinduna ngarang numidang pung taruk tagi hauduna pungni funipan gi oiba tipaimuk lambi ban tawduna sangsiliba khongjang asida all Jiribam United Club Association na susaru yari Jiri tipaimuk road asi Jiribam gi population ya ayambana
Saidang lambini, masi hauzik paliba lengak na athuba matamda sembidrabadi, azuka amadi ate organization singa pullaga akan makhongjang thangsilagani hairi. Ningsing bayabadi mamang chahida CMN Birena Jirida pangthokpa Go to Village 2.0 campaign gi saruk ama oina Jirida laklamba matamda JT Road asi semnaba central government dagi state government ta sengthang kaithaduna leire hairamki adubu hauzik fawbada thabak to onthok piraktaba asi laibak thibani. Maram aduna mari leinaba minister amadi CMN Biren ga tanaraga athuba matamda yamna maru eba JT lambi asi semjen binaba amadi dibong karong dagina nungchappi gi lambi dibong khunau dagina college fauri balambi lamkhai bazar dagina hospital fauri balambi amadi Kalinangar ring road lambi asisu athuba matamda mityeng sangbiduna sembiyo haina ajukana phongdorakhi athuba matamda akoi yang motorable road oidaba chatpa yadaba asimu yang maru oiba DC office house ani adagi atubamba akoi begragi yang romia masi sigi lambi si darini adu hojiti sigi lambi si yadabalina haiba jiri tulen lambi da begragi na bograda purakada posai mayama mi mayama pujan mayama se serta bida pulau pasari pulau tu boina hida loma sama cakap ni, mana pasina hai dalam di sana tu sesi seminar apa ada mereka lagi Manipur government American Service ada apil taujari. Subnatagi chahi anirom dangari ba heart patient mangal sana thongna hozamgi ana layeng da mateng oinana ba haiduna ngasi lupa lak amaga lising yang khai tengbang khre haina like minded group LMZ gi publicity secretary Rakesh Naurem na thadrok pachero amana khangalakli LMG gi secretary Sorokaibam Ojitna lusingduna chatkhiba ngasi gi tengbang khongsat aduda Dr Maibam Itin Mangsata Bam Kunjesor Sobita Maibam Dr Inawa Nomaithem Devika Thongamba Rupachandra Surendra amadi atei maru oiba LMG gi luploi kayana saru yakhi khongsat adugi matangda LMG gi secretary S Ojitna Thongnauzam Rabi masagi chahi kontrataru yumfam leitaduna chahi taret nipalong gi mamangdagi lamfel yaifal lekai da leiba Crispa Club ki caretaker oiduna mahaki masasing loinabi amadi apokpa apopi ga punna leirakhibani Rabi gi macharupa mangasana masa khangaudana hat narakpadagi PGI Chandigarh da makhata ba treatment chatharuna bagi damal instruction pirakpadagi machabu layeng ba chatna ba hotnaki adubo ana layeng chatna ba sel leitabagi awaba pau tabadagi like minded group LMG na group asigi media partner oiriba singjamai 360 gi khuthangda leipak miyamna pangbirakhiba senfam sing LMG gi luploi singna pangbirakhiba senfam sing amadi LMG gi general fund dagi kharaga hapchilaga punna lupa lak amaga makhai khusin nazabani haina phongdokhi Mahakna makata duna lengak na CMIST amadi PM gi haksel gi ka sing lairaba khudongsa draba singi damang piragasu card asina konsindaba kaya leiri maram asina lamdam sigi ka hena awa ana taraklaba sida aikhoi khudingmangna angam mateng pangminasi lengak khaktada inthokumsi social media da kangluk ki irang thokpa yaba wafam sing thagatlaga nungaiba mioi kang lup kaya thorak pagi mahut leita laira awa ana taraba sing I pau thagat naduna mateng pangminaragadi aikhoi masel gi marakta hena nungsinaba amadi saukhat papurakani ningsing bayai pikliba karisu khangjadriba mangal sanagi makhata ba treatment asi lakliba jung gi tang kundagi PGI Chandigarh gi damakta Imphal thadoklagani flight ta chatpa yabagi oithokpa leitabana ambulance amadi train da oina chatlagani Angang asigi anaba asi athuba matamda layeng laba matung farakba oirasanu haina LMG gi thawmi singna yaifa thawniro pangthokhi Kola tarba singdaju mayamna mateng pangba koina sangna ngamba oibiu si haite Kangluk khudingmaki khundariba Manipur asida karauma pukchel pikba mioi kharana kangluk ki interest wa ngangba khopa tawjabagi wani awa ana tarko matamdadi kangluk khudingmangna imung amada leiba akoi mioi amana narak bagumna mangal sanagi akoi mateng panglak padasu tribal dagi muslim dagi adagi kabui dagi kuki dagi naga dagi maitai dagi punak mateng panglak tuna social media ji akoi ima amatagi machani imung amada
मी में नारकपदा अखोई पुरम मतेंग पांगदबने हाइबगी असिगुंबा सोशल मीडिया ना अखोइबु अपुनबा सक्तम अमा अखोई सागत मिननो लई मरम मदनो थमनिंग वफमदी इमा लेबा मणिपुर सिदा अवाब तारको मतमदा अखोई खुदिमना ngamjang ngamjaba lupa 10 dagi hauduna ngamjang ngamjaba kaya ama अखोई मतेंग पांगमिनबगी मथौ ताई मतेंग पांगमिरखिबा ख्वाइ पुनमक लाइक मंदी ग्रुप की सेक्रेटरी अमसुंग लाइक मंदी की माइकैदगी कुबाक जंगु तरा लोनदुना थागजबा फोंदोकजरी नुपा अमगी असीबा हक्चांग अमा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लौसीपाट अमदी सोरागी लोनबा मरक की लंबी मताइदा तादुना लेरमले मियोय असी गारीना थोमलंबदगी लेखिदबा ओरंबा याय हाइना चिंगनरी हौजिक फावबदा मियोय असीगी ममिंग मथा खंगबा ngamdri हाइरी कांगपोपी पुलिस की टीम अमना ड्रग ललोनबा मियोय अमा हेरोइन पाउडर केजी अनीगा ग्राम 585 कोनना फारब मियोय अदुगी ममिंग थावी खु MK चही कुनमाथोय सेनापति डिस्ट्रिक्ट की तदुबीगी मनुंग चन्ना लेबा लाइव विलेज तगिनी हाइरी हेरोइन असी चुरचानपुर की टी चांफाई विलेज तगी लेटखो हाउ की चही निफुनिथोय कौबा मियोय अमदगी लौरकपनी हाइना मियोय असिना फोंदोरखी पाव असी ताबदगी कांगपोपी पुलिस की टीम ना खुदक्ता मियोय असीगी मयुमदा चत्तुना थीवा हुंबगी थबक जाथकिबदा सापोन केप 110 रोमदा यावरंबा हेरोइन पाउडर सु फागतपा ngamki हाइरी मियोय अनि असीगी मथक्ता केस अमा फाइल तौदुना मखा ताबा वहंग पाहोंग चथनबा हौख्रे हाइरी अरोइबदा मरु एबा पाव अमुका हन्ना मणिपुर लेंगाकना पाइखलक्लिबा 100 days action plan gi manung channa project kaya haudorakpaga loinana scheme sing yenthokpagi thauram ama ngasi pangthokre amadi mama mapa amadi oza singa afaba mari thamnaba matam adutata afaba mahairoi puthokpa ngamgani haina standard public school gi principal na phangdokre TV पाव में ताबीरबा मयाम पुनमपो अमुका हन्ना खुरमजरी
अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर लेंगांगना पाइखलकलिबा 100 days action plan gi manung channa project kaya hogdokpaga loinana scheme sing yenthokpagi thoram ama ngasi pangthokre Enforcement Directorate na money laundering case ta Congress ke leader Sonia Gandhi amadi Rahul Gandhi phajin khiba adubo MPCC na yaning daba phungdokre Khurumjari Poni TV na sandok sa Manipuri pau miyeng tabiri ba singbo Joyshri na taram no sari pau sandok na pizari Manipur lengang na paikhalakliba 100 days action plan gi manung channa project kaya hogdokpa sangaba jatra hunba amadi scheme sing yenthokpagi thoram ama ngasi Imphal gi City Convention Center da pangthokre thoram aduda Manipur gi Chief Minister N Biren Singh Power Forest and Environment Agriculture Science and Technology TS Bishwajit Mahod RD and PR Minister Y Khemchan Singh Textile Commerce and Industry Corporation Manipur gi Minister Nemsa Kipjen Water Resources Relief Disaster and Management Minister Awangbang Nyomai Tribal Affairs and Health Horticulture Soil Conservation gi Minister Letpau Haukep Health DIPR Minister S Ranjan Singh PSAD CAF and PD Minister L Susindro Maitei Social Welfare Skill and Labor Fishery Minister Ais Dinko Education Law and Labor Minister Dr. T.S. Bashanta Singh Veterinary and Animal Husbandry Transport Minister Kasim Basum Amadi MP Leisemba Sanaza wasu sarugyake ngasi virtual ge khotangda district kayada laigadaba ESB ISD ge makhada saba anoba hospital kunmanga amadi dispensary yankai nipansu launch tauke project sing ase lupa crore 13 lakh ani lesing humphudrat sangna sangaban sagadabani MSPCL gi makhada laiba 33 by 11 kV substation gi ibudong marjing hangang Imphal East 33 by 11 kV substation Hairok Thawal district 33 by 11 kV substation Khangabok Moirangpali 33 by 11 kV substation Hyangthang Imphal West 33 by 11 substation Leimapokpam Bishnupur district singsu virtual gi khutangda sangakhe Department of Skill Labor and Employment gi oina Farjol amade longmai noneda jatrawun ke lupa crore 8 lakh yankai changna sagadaba project asida trade tara nithoi leiduna trainee chamaga marfudra nithoina train tawba yagadori ngasi gi thauram aduda chief guest ki warol piraduna Chief Minister N Birena haikibada ngasi sangariba amadi urep uyung tamliba sing ase Manipur gi praja miyamda pikiba thajaba adugi matung inna pangthokpani numit chamani gi plan ase mai paklaba matung chahi amagi amuk plan tawbani haiki amaromda haujik kanna chathariba war on drugs ki khongjang ase mai paklakli haibayai amadi masi punamak Manipur praja miyamna amata oina mateng pangbi badagini haiki Enforcement Directorate na money laundering case da Congress ki leader Sonia Gandhi amade Rahul Gandhi bo phajin kiba adubu yaning daba phongdoktuna MPCC ki President K Meghachandra MPCC ki Treasurer T.S. Lokeshwar amade party asige member kayana ngase Imphal ki Enforcement Directorate mamangda protest tawkre Thaudok aduda MPCC ki Vice President Hareshwar MPCC ki Secretary Johnny Maitei amade MPCC ki General Secretary Nangno Hoi Abon Maibo Manipur Police na fajin kre hairi Loina na ngasi waithau sagwamsang tangjeng asina chingba lengang na inbiksang tawkraba yum humpuronggi relief camp da MPCC ki President K Meghachandra na luchingba tim amana yangsinba chatkre yangsin kongsat aduka mari leina na MPCC ki President K Meghachandra na haikibada waithau sagwamsang gi praja sing ase illegal encroachment ni haribase karamba authority na haribano Manipur lenga ki Chief Minister amadi mapi mapa oiriba sing na masa masa gi pata Pairaga Lajariba Praja Singh Asigi Yum Singh Takhaiduna Karigi Damak Wahalibano Rule of Law Asi Laibak Asigi Prajagi Yum Tudek Nabra Prajana Pairaga Sijin Nagadabra Natragana Lengak na Pairibra Haina Hanglake
loinana inviction tawkraba imung singidama nongmada changdraba yadraba polam sing lengakna kari simbi khrabage haina makhatana hangki Ang tarada notice piraga tang tarani thoida ayuktagi horaga yum loina thudekpa chananaba karino thaknanaba karino mayamsi nongmada changgadaba masak sing sarkar na kari sinbire kanana hairibano waithau amasung sangom sangi parja singse illegal encroacher ne si kanana haibano karamba authority na haibano masi karmaina makhoi bo parja singsi magi pata magi allotment pairaga leiriba singsibo illegal encroacher ne haibasi karmaina hairibano rule of law toina hairiba sibo प्रजा सिंसी तखाइन नब रूल ऑफ लॉ रा प्रजा सिंसी करी गिनो सुगम न वहाली बसे मणिपुर की सरकार चीफ मिनिस्टर मणिपुर की मपी मपा ओइब सिंसे लेबा प्रजा सिंसी की मपी मपानी असुक थीना मिउइ बामादा थार डिग्री मेथडता असुक याम तमथीना ओट पसि करी गिनो Manipur State Sumang Lila Council amadi Theatre Mirror Manipur anina punna kushamnaduna Imphal gi Palace Compound da laiba Iboyama Sumang Lila Sanglenda Satliba tha asigi tang tara mapandagi hauraga Moirang Parbada yumpham oiba tha amagi theatre workshop pangthoklagani Wafam asingasi Iboyama Sumang Lila Sanglenda pangthokiba paugi mipham amada Camp Director Sograkpam Hemantana haikibani Mahakna haikibada Sumang Lila ase Sitharak laba art form oigadra haibagi mi paiba lairingai sida living art form da matau karamna lehengadage haujik lairiba Sumang Lila gi status sidage tathadana lainabagi pandam da training course ase pangthokadabani haike training course ase gi project director Padmasri Nabawaripan na haikibada Bharat na ningkha tambage chahi hupudra manga surakpage azadi ga amrit mahotsav ki manung chana culture gi khudol oina tamjanabage pandamda course ase pangthokadabani haina makhata ke Sumang Lila bu pamjaba theater gi lamda nauna khongda ningba singna Sumang Lila Sanglenda lakpiraga akopa marol khangbiba yagani haina press media gi kuthangda paujel lakli ngasigi mifam aduda program coordinator Yumnam Nilachandra convener PS Gunachandra amadi program asigi media coordinator Sarungbam Biren Singsu sarugyake Sumang lagi workshop amadi theater gi workshop aidina koina thama pung pha phana tawjabdo lakliba June gi tarik 10 ga mapal segi hauba aidina koi pa adudagi anobo pattern khara matam ga sunaba theater si kamdona matam ga sunana uhangedage adigi Sumang la se dying art form oirakadra haidan mi paibe leiri si kamdona koi living art form ji uhangedage hujik leiriba Sumang la segi status si tathadana hekana chanana bi damda kamai tawdage haibi matang sida anobo sikya ama anobo tambi takpi bagi paring patha ama uthona nabgi damakta Manipur State Sumang la council mai ke digi honajari World Environment Day gamari leinana only one art haiba hiramda Federal Student Organization kanglaipa phexokna porongpata laiba Modern College ta pangthokiba painting competition adugi mana yenthokpagi thauram chaliba tha asigi taramanga da Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthok lagani haina loop asigi Publicity Secretary Sanasam Pritina thadorpa cherolamana haire Numit asigi pung ama taba matamda changdamnaba adugi makok mathang lauthokraba mahiroi singna mapam asida lakpinaba amadi makoina yekhiba lai sing ado mapam aduda thetuna miyamda yenghangani hainasu seroladuna phongdorakli Mama mapa oiba singa oja singa apaba mari thamduna apam pamda mod phongdok naraga satra singbo schooling piraba matam adutata apaba mahiroi puthokpa ngamgani haina The Standard Public School gi principal Laisram Rajesh na phongdokre ngasi Imphal West ki tile pata laiba school asida pangthokpa interaction session ase yamna unique oiba amakhakni atopa school singdagi top topa mawong amada pangthokpa interaction ni tongan ba classroom sing khaidok tuna class teacher singa parents singa interaction tawduna satra singe report card logani Madugi matungda makhoigi laiba pendaba school authority da tawhaningba kaya adu complaint counter da changduna complaint tawraba matung principal gi chamber da tongan ba discussion tawduna school gi administration ga oja sing amadi satra singa apam pamda kupna khana nainaduna apaba mahiroi amamam puthokna bagi pandamda school asida interaction session asi pangthokpani Ngasigi pre-nursery dagi hauraga class 10 fawagi topper singda mana piduna ikai khumnaba utuna pungning thaugatpagi thauram amaso pangthokle haina mahakna makhatana phongdokhe In these chambers
the parents have been divided into different phases, and as per the different phases, the interactions with the principal has been taken place. The principal briefed up about the different procedures, systems, focus, epicenters of the schools, what the school likes, what the administration demands from the school authorities and to the parents, guardians have been complemented. In this interaction session, the parents, guardians are also permitted to deliver and transact their opinions, comments, suggestions and the grievances they have. Kanglaipak Student Association KSA amadi Rusha Manipur ga kusam naduna numit nini chupna Education Transform Life Highway Hiramda Pangthok kadaba Seminar on Implementation of National Education Policy 2022 gi thoram ngasi JN Manipuri Dance Academy gi Main Auditorium Home da pangthokre. Bharat ki oina honglakli ba education system asida Thengthadana Manipur su yahongnaba honabaga loinana naha oiriba singbu skilling amadi upskilling tawduna local niche amadi future market ke darkar tarakpa sing piba ngamnaba honaba amadi mahiroi singna tamgadaba course ase hena khanaraga curriculum design tawduna amadi tamliba curriculum adugi pandam adugi matung inna hena akaknaba knowledge economy oinaba achoba thodang launaba pangthokpa thoram asigi ahanba numita Manipur University of Culture ge Vice Chancellor Professor Paunang Gunindro, Directorate of University and Higher Education Government of Manipur ge Director Dr. Rangita Bali Waikom amadi KSA ge President Shukham Vidyanandana President Member sing oina sarubyake thoram aduga mari lainana KSA ge President Shukham Vidyanandana Hongdokibada anawa education policy ase akang ai single loinana seminar ase pangthoklaba matungda laurakpa warep adu Manipur laingak amadi mari lainaba singda khangallaba matungda atai darkar taba singshu policy asida hapjinaba khanagani matam sangna chahi kunthra mari gi matungda anawa education policy ama lakpasi miyeng sana uba amadi leiramlibe education system asida hena khumang sauksinba ngamgani haibagi thajabashu lai haina phongdokhi. Matam sang na say kontra mariki matungda anoba education policy ama masi lakpasida aikoina masi yamna anoba mieng sanna ubangamba education policy amani masina aikoi gi leiriba education sector je hana uplift tawwa amang ngamgani having thajaba adu mayamna ambitious oiba adu futuristic oiba policy amani na lawi adubu hairiba policy si state na masi implement tawnu khonu matamda kanai phauki thak yaure amasung masi kari kari challenges lei habina singba mayama miyam da chamamna ba kya su leitabadi nate adna hairiba national education policy 2020 si karino adu masidi yawe provision sing asi karamna step by step masi lakhot kadage aduga masidi challenges thengnagadaba singdo come down overcome tawdege habinu singmado mande koi punna nainaminaba aduga madugi critical analysis tawrakanda koi expert sing na phongdo bhum sing adu koi thana na ba hairiba ngano se koi nga 2 day seminar se koi pangthok sabani paugi marakta na den berbek amatang longzari.
Break ki matung da mayam butaram na uksari makataba pau pizari. State level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children 2021-22 Department of Education ge Science Unit na Technology and Toys haiba hiramda sinduna tha asigi tang tara dagi tarahumdoi fauba Johnston Higher Secondary School da pangtokre. Exhibition ase district level dagi hauraga state level aduga amok national ge thakta Kolkata da amok pangtokane. Pangthok liba exhibition asigi maru oibadi satra ama oibada lairik khaktana mapung phaba oidaba tongan tongan ba Manipur gi mahiroi singe khud sa heiba kaya adu uthokbage tanja ama sulawani punna exhibition asida participant humpu nipan mukna model kaya puthokli ngasi loisin bagi thoram aduda exhibition asigi makok matang lakthok pada Sacred Heart Higher Secondary School porongpat ki mahiroi konjengbam silkina makok take Mahakna solar season aduna weaving machine na fisha lonsa tawbagi model puthoke. Lamdam asigi nupi singna firol kaya haksangi pangal season isin season nadana solar plate season aduna yamna laina amadi matam ichang changdana fi saba yahan bagi pandamda exhibition asida saruk yakibani. Solar energy dagi mating lawraga automatically solar energy se solar panel se mating solar energy se adubu phone se apply to matamde mechanical energy apply to adubu ai hojiki ai model se test jarega di ai hojiki solar dagi connect to ai battery dagi ai battery model se run to ne ba ai model se run to sanne ai battery se direct करेंगे किसी की मतलब ये वजह से रन कर बने आई ना फोन तो डॉक्टर को ये रुपीस ना कि मिटे रुपीस में फीस हाउ में तब तक साया ना सारी बाहर जाने वाला चंबा इसे सारे से इनकम से हिंदू पर हम प्रोडक्शन हिंदू पर हम अगर ये संसन हाया बता अपन मणिपुर का फंड है हम प्रोडक्शन से मपाल इंटरनेशनल Kunmatoi Shuba the Great June Uprising Day ga mari leinana ngasi Kekrupata nomagi oiba lamtu sengdopagi thabak sathakre Thangmaiban United Club TUC Women Wing kondongan be machamanai sing imoinu e-rickshaw Thangmaiban sangai e-rickshaw Thangmaiban amade diesel auto driver union Thangmaiban ge miyoi singna lamtu sengdopa aduda saruk yakhe Kanglei pak pungbagi Mangarak suba Manipuri Aribar Lol Kanglei Lolge Wahanthok Sangdamnaba Hariba program Learning Peace and Harmony Hariba team ge Makada Student Union of Kanglei Park na sinkiba preliminary round ge final round ge dama khangat khraba mahiroi singi ming lakthokre khangat laba mahiroi sing adudi Rina Tombi Oriental College Autonomous Tagel Imphal BA 6th semester na Mag Kuntaruk Omirinda Naurem Oriental College Tagel Impal BA 6th semester na Ma Kuntarok Mungyanba Chungkha Manipur State Institute Class 10 na Ma Kunnithoi Wahengbam Henby Chanu Manipur University MLA ngapigani MA 2nd semester na Ma Kunnithoi Thangjang Komolata Manipur University MA 2nd semester na Ma Kunnithoi Wahengbam Ajay Manipur University MA na Mek Ma Kunnithoi Numaitem Devrani Oriental College Tagel Impal BA 4th semester na Makun Laisna Sagrapam Diang College Art BA 6th semester na Makun Haurongwam Ranjan Maitai Manipur University MA 4th semester na Makun Ahibam Rita Devi Manipur University MA 2nd semester na Makun Amadi Muhammad Anas Khan Manipur University MA 2nd semester na Makun Funky Haina Organizing Committee ge Convener T.S. Tarun Kumar na Thadoropa Chirolman Haidi Environment Development Officer W. Sanamacha Amadi Assistant Environment Engineer Abraham Yauna Horticulture Amadi Medicinal Pambi Singh Thabagi Thoram Ama Ngasi Imphal East ki Manung Chanalaiba Andro Nungkok ta Pangthokre Thoram Aduda SOY Basanta Amadi Nungkok Khulgi Khulakpasu Sarugyake Andro Nungkoki Akoibagi Fibam Phagat Hannabagi Pandamda Uchara Singh Asi Thabaga Loinana Training Come Orientation program amaso pangtoktuna lawmi singda training so piramkhe Haukiba June gi tang amada United Tribal Liberation Army James ki kedar taramari khulai singa loinana
Manipur lengakta surrender tawrakraba matung ngasisu aina thingkraba lalolop RPF PLA gi self-styled Lieutenant Colonel Ibotombi maitai surrender tawrakre. Masiga mari lainana ngasi Manipur gi Chief Minister N Birena Paumi Singa unabada June amada surrender tawrakhiba keda tara mari adugi damak Manipur lengak ke matung ina paikhat payaba scheme sing paikhat kre loinana haujik makoi sing asi surrender camp da leiduna makhal kayagi training tawduna leiri haina phongdoke. Union Home Minister Amit Shah na Manipur da lakpada lalolup sing surrender tawrabadi FIR amata paloi amadi nomaisu kaploi haina thazaba Piramba campaign aduki makada haujikso laloluki mioi kaya surrender tawrakpa leptre. Ngasisu PLA gi phamnaiba Ibotombi maitai atopa ming Ibotomba apokpa laikhidraba Irong Guno maitai Bishnupur district ki manung chanba Nambol Thangtek police station dagi asina surrender tawrakpagi homecoming ceremony asi pangthokpani haina phongdokhe. June gi tang tara fawagi manungda jiriti paimung lambi JT road sembidrabadi lambi thingba yauna khongjang kaya sangsilagani haina Jiribam district ki Chingdong Laikai Women Association na thadorakraba Laukthokraba matung ngarang numidang pung taruk tagi hauduna pung nipu nipan gi JT road thingjinba haukre loinana numidang da miyam tholaktuna lambi thingba yauna maira gi rally shu satke ngasi miyam tholaktuna lambi thingke lambi da u sing thamjinduna lambi da mi chalhan khide loinana ban tawriba singna JT road lambi semgadabani aikhoi gi demand pi gadabani haiba kholau kaya su lauke Haujik fawada pamdaba thagdok thoktanaba jiri police personnel singna ngak senbagi thabak sing paikhatle kauriba bangi matangda Chingdong Laikai Women Association gi Vice President Hawam Thoibina hai sahi kungi mamangdagi jiri tipaimuk lambi ase phattaduna leire ngasi fawa kana amata yangsin bidraba lambi ni hariba lambi ase sembinaba haiduna mari lainaba authority singda haijarabashu tabi dabadagi ngarangdagi hauduna JT road ase thingbagi khongjang sangsilakpane Lambi asi semdriba phawba aikhoigi khongjang handokloi atuba matamda lambi sembidrabadi Jerebamda leiriba civil society organization sing yauna akanba khongjang oina national highway number 37 thingbagi khongjang su sangsil lagani haina phongdokhe aikhoigi dabi Pamda leiba Parjamiam se asuki mati ware lambi asi nungai tabana maram oiduna chathok chathing dam bhera ke am kare adu business tawba karba tawba lai bang tani na aikoi khudi mana chathok chathing dawda nungai tabagi phaw digi aikoi khoi saw rabda ngasi phaw ngasi changsilakna aikoi ngasi lakliba tang tara kani thoi ngarang nungdangi pung taruk tagina hayeng lia popagi nungdangi pung taruk phawda aikoi na ban kaujari basian masi matingda karingba tabi ba thoklaga di karingba action amda lokhat pidaba thokabadi jiri bamda leiba civil organization mayam tasna duna aikoi akan ba khongjang gya changsilakani asita sunatana national highway number 37 asi su aikoi khongjang achawa changsilakna ban gya kaupna chingba aikoi tawrani haiba wafam asi press media ai khongda aikoi han mafam asi thamjage Jiribam JDU district mandal gi president MK Baidena ngasi Chingdong Laikai Women Organization na pung nipunipan gi ban kauriba asi yamna maram chai lambi asi matong kaya dagi chatpa yadana leiriba lambi ni lengakta kayarak hanna haijakrabaso ngasi fawa lengak na miyang sangbi daba asi yamna laibak thibani maram aduna Chingdong Laikai gi Women Association na kupna khanaraba matungda ban asi kaubani loinana ban asi da JDU na su saugatli amadi lambi asi semdriba fawa leptana khongjang kaya su changsin gani haiba asi JDU na su support tawi haiki Loinana Jerebamgi MLA amadi Manipur gi CM N Biren Singh naso atuba matamda miyang sangbi duna thabak oina paikhatna baso haike Chingdong Laikai Women Organization na JT road ki ban chathari base nanu maram chumi haibadi ngasi chei kaya dege hauraduna lambi asi chatpa yadre Manipur da leiriba sarkar naso thausabi dre maram aduna Chingdong Laikai Women Organization na kupna khanar matungda ban asi chathabani ban asi da ikoi patangda thoktanaba Abadi amata tawroi loinana banasibu Jiribamda leiba JDU party nasu sagatli samaksu sagatpa jaujari Ban asida saruk yakhibi ningobang khumal laina haikibada national highway number 37 ase yadaba matamda JT road ase fauduna chaliba lambini Yamna maru oiba lambi ase Manipur gi CM na paisa kaithokle haiba wafam phawba piram labani adubo ngasi phawba sembidriba ase aikoi yamna nungaide atuba matangda sembiyo haina wafam su phongtokhe
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯖꯦꯇꯤ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37 ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯇꯤ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯇꯤ ꯔꯣꯗ ꯆꯤꯡꯉꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯤएमꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯔꯤ ब्रेक की मतुंगदा मयामबु तरामना ओक्सरी मखा ताबा पाउ पिजरी मयाई कोइबीदा लैबा प्लेज 7 फुटबॉल टर्फता 5th edition of choral games या ऑल अमदी रनस्टेटना सिंधुना पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लैनाना या ऑल गे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गेट मंगांगना हाइखिबदा मणिपुर असे पावर हाउस ने हाइना सखंगलिबा लमदम अमनी ट्रांसमेन सिंगे ओइना स्पोर्ट एस प्राइड हाइबा टीमदा ngasiगी फिक्स जेंडर ngakpigani mixed gender football match ase pangthokpani mamang thaktadi transgender khaktagi oina pangthoklami adubo handakti mixed gender oina pangthokle haina phongtokhe rainbow united amadi phawoibi fc na final match sanakibada phawoibi fc na thoiduna champion oike football match adu loiraba matungda tree plantation program amaso pangthokhe June tha se akhoi pride month ne pride month tha se da khoi ne moi gi akhoi manipur da ti pride walk ka to pride walk kumba se lai ta budi na ko akhoi ne ko ai to da akhoi je power house kan sports ke power house ne na so hai budi na akhoi na transmen ge janam ba transmen ge jina focus to ga moi se football da ne ga pa ba na ma akhoi na football friendly match ma si sinja ba ada football friendly match akhoi na mix gender na tham sai da ki wa ma da je na transgender rata to mainly transmen to to se aduga akhoi na football en to si so akhoi ki yawo bi na to ka na transgender football team le se wa in te agi aham ko na transmen football team yawo ni khale adu ki su ngarang numidam pung taruk tagi hauduna pung nipu nipan gi kaukheba jire tipaimuk ban ase olm jiribam united club association ajukana ban ase bo mapung phana saugali haina ngasi bo parada laiba ajuka gi office pangthokiba paugi mifam amada ajuka gi president mudum maipak sanana mangangna phongdokre paugi mifam aduda ajuka vice president shyam kumar mutum amadi finance secretary y roman shu sarugyake ban asiga mari lainana mutum maipak sana mangangna haikibada chingdong laikai women organization na sinduna ngarang numidang pung taruk tagi hauduna pung nipu nipan gi oiba tipaimuk lambi ban tawduna
Sangshiliba Khongjang asida All Jiribam United Club Association aso saruk yari. Jiri di Paimong Road asi Jiribam gi population ayambana saidang liba lambini. Masi haujik paliba laingakna atuba matamda sambidrabadi ajuka amadi atai organization singa pullaga akan ba Khongjang sangshilagani hairi. Ningsing Bayabadi Mamang Sahida CMN Birena Jirida Pangtokwa Go to Village 2.0 campaign da Saruk Ama Oina Jirida Laklamba Matamda JT Road Asi Senaba Central Government Tagi State Government da Sentang Kaithaduna Leire Hairumki Adubo Haujik Fawada Tabakta Ontok Piraktaba Asi Laibok Tibani Maram Aduna Mari Lainaba Minister Amadi CMN Birenga Tanaraga Atuba Matamda Yamna Maru Oiba JT Lambi Asi Semjin Binaba Amadi Dibong Karong Dagina Nungchepege Lambi Dibong Kunau Dagina College Fauriba Lambi Lamkai Bazar Dagina Hospital Fauriba Lambi Amadi Kalinagar Ring Road Lambi Asisho Atuba Matamda Mieng Sangbiduna Sembi Naba Ajukana Fongdorakli Atumadanda Agui Yam Motorable Road Oidaba Chapayaba Asimuja Maruba DC Office House Adini Adagi Atuamba Ugi Begragi Amromia Masi Sigi Labisi Darini Adu Hojiti Sigi Labisi Yada Balina Haiba Jiri Tulian Lambida Begra Dagina Bograda Purakada Ose Mayama Mi Mayama Pujan Mayama Se Serta Bida Pulato Pasagi Pulato Boyama Hida Lomasama Chakrabane Marabasina Hai Lambisi Antumasia Semina Nova Dari Maketagi Manipur Women American Service Appeal Tawjari Subnatagi sahi ani rom tangai riba heart patient mga sana thangrau janggi ana layeng da mateng oinana ba haiduna ngasi lupa lak amaga lising yangkai tengbang khre haina like minded group LMG gi publicity secretary Rakesh Naurem na thadorpa cherolmana khangalakli LMG gi secretary Soro Khaibam Ojitna luchingduna satkiba ngasi gi tengbang khongsat aduda Dr Maibam Iten Mangsitabang Kunjeshwar Sobita Maibam Dr Inawa Numaithem Debika Thongamba Rupachandra Surendra Amadi Atai Maru Oiba LMG gi member kayana sarugyake Khongsat adugi matangda LMG gi secretary S Ojitna Thongnawjam Rabi Masagi Chahi Kuntrataro Yumpham Laitaduna Chahi Taret Nipal Longi Mamangdagi Lamphel Yaifal Laikai da Laiba Kripsa Club ki caretaker oiduna mahake macha sing loinabi amadi apopa apopiga punna lairakhibani Rabi gi machanupa mangal sana khanghaudana hat narakpadagi PGI Chandigarh da makha ba treatment chatharuna bagi instruction pirakpadagi machabu layeng ba puna ba honake adubo ana layeng sathanaba sel laitabagi awaba pau tabadagi like minded group LMG na group asege Media partner Oriba Singjamai 360 gi kuthangda Laibak Miyamna Pangbirakhiba Selpham Singh LMG gi member Singna Pangbirakhiba Selpham Singh Amadi LMG gi General Fund gi Kharaga Hapsillaga Punna Lag Amaga Makhai Khusin Nazabani Haina Fongtoki Mahakna Makha Taraduna Laingangna CMIST Amadi PM gi Haksel gi Ka Singh Lairaba Khudong Sadraba Singh gi Piragashu Kad Asina Konsindaba Kaya Leire Maramasina Lamdam Sigi Ka Hena Awa Ana Tarak Laba Singda Ekoi Khuding Mangna Angam Angamba Mateng Pangminasi Lenga Kaktada Intok Loishi Social Media da Kangluki Irang Thokpayaba Wafam Singh Tagalakpa Nungaitaba Mioi Kangluk Kaya Tholakpagi Mahod Laita Laira Awa Ana Taraba Singi I Pau Thagat Naduna Mateng Pangnaragadi Ekoi Maselgi Marakta Hena Nuksinaba Amadi Sakatpa Purakani Ningsing Bayai Pikliba Karisu Khangzadriba Mangal Sanagi Makha Taba Treatment Ase Lakliba June gi Tang Kunda PGI Chandigarh gi Damak Imphal Thadok Kadauribani Flight ta Chatpa Yabagi Oithokpa Leitabana Ambulance Amadi Train da Oina Chatlagani Angang asigi anaba asi atuba matamda pharakpa oirasano haina LMG gi thongmi singna yaipa thongni role so pangthoki Handakse angang je Kanglup khuding maki khundariba Manipur asida karauma pukchel pikpa mioi kharana Kanglup ki interest wa ngangba khopa tawjabagi wani awa ana tarko matamdadi Kanglup khuding mangna imung amada leiba akoi mioi amana narakpagumna mangal sanagi akoi mateng panglakpadasu tribal dagi Muslim dagi adagi kabui dagi kuki dagi naga dagi maitai dagi punamak mateng pangaktuna social media je akoi ima amatagi machani imung amada
मी म नारकपदा अखोई पुरम मतेंग पांगदबने हाइबगी असिगुंबा सोशल मीडिया ना अखोइबु अपुनबा सक्तम अमा अखोई सागत मिननो लै मरम मदनो थमनिंग वफमदी इमा लेबा मणिपुर सिदा अवाब तारको मतमदा अखोई खुदिमना ngamjaba lupa 10 dagi hauduna ngamjaba kaya ama अखोई मतेंग पांगमिनबगी मथौ ताई मतेंग पांगबिरकी बा ख्वाइ पुनमक लाइक मंदी ग्रुप की सेक्रेटरी अमसुंग लाइक मंदी की माइकेदगी कुबाक जनु 10 लोनदुना थागजबा फोंदोकजरी नुपा अमगी हक्सीबा असीबा हक्चांग अमा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लोकसिपात अमदी सोरागे लोनाबा मरकी लंबी की मताइदा तादुना लेरमले मियोय असी गाड़ीना थोमलंबदगी लैखिदबा ओइरंबा याय हाइना चिंगनरी हौजिक फावदा मियोय असीगी ममिंग मथा खंगबा ngamdri हाइनी मणिपुरी सिनेमा की सकनाइरबा स्क्रिप्ट राइटर लिरिसिस्ट अमदी डायरेक्टर सु ओइबिरंबा हेरोजित नारोइबमना मनुंग मतम सादना लैखिदबदा मणिपुर फिल्म फोरमना अवाबा फोंदोरगली ngasi फिल्म फोरम की जनरल सेक्रेटरी ओइनाम गौतमनाथ खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हेरोजित नारोइबमना हिंगलेंगै मतमदा ही याय नमादो चफो हुरानबिने असिना चिंगबा मणिपुरी फिल्म कयादा डायरेक्शन पिबिरमी लैखिदबा हेरोजित नारोइबमना इरंबा मियामना पामना येंगनखिबा फिल्म सिंगे मनुंगदा धर्मगी मिंगदा इमागी दमक हंगाम मरो पोखाइबी नुरई असिना चिंगबा ममिंग पनबयाय लैखिदबा सकनाइरबा असेगे थवाइना ताइबंग मपुगी लैकोलदा इंगना सिगना लैबा ओइरसनु हाइदुना मपोगी मफमदा थौनी जबगा लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइना चेरोल असिना पल्ली कांगबोकपी पुलिस की टीम अमना ड्रग ललोनबा मियोय अमा हेरोइन पाउडर केजी 2 ग्राम 585 कोनना फारे फारबा मियोय अदुगी ममिंग थाउबिको MK चही 18 सेनापति डिस्ट्रिक्ट के तादु बीगे मनुंग चन्नलैबा लाइ विलेज तगिनी हाइरी हेरोइन असी चुराचारपुर गे टी चंफाई विलेज तगे लेटको हाउ हाउके चही 92 कौबा मियोय अमदगे लौरकपनी हाइना मियोय असिना फोंदोरकले पाव असी ताबदगे कांगपोकपी पुलिस की टीम ना खुदकता मियोय असीगी मयुमदा चतुना थी बहुमगी थबक सथबदा सापोन केप 110 रोमदा यावरंबा हेरोइन पाउडर सो फागत पंगमखी हाइरी मियोय अनि असीगी मथकता केस अमा फाइल तौदुना मखा ताबा वाहोंग फंग सथबा होख्रे हाइरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमोहन्ना मणिपुर लैंगांगना पाइखलिबा चाम 100 days action plan ge manung chana project kaya hogdokpaga loinana scheme sing yanthokpagi thoram ama ngasi pangtokre amadi enforcement directorate na money laundering case da congress ke leader sonia gandhi amadi rahul gandhi fajin hiba adubo mpcc na yaning daba phongdokre ngasigi oina poni tv na sandok saba manipuri paulo sinjare mieng tabiri basimbo amuka na khurumjare
ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2022ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 9 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 5ꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 12ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯎꯄꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ 2017ꯒꯤ 11 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯆꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 100 ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯦꯡꯈꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯩꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯦꯁ ꯌꯥꯝꯆꯔꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯈꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯂꯣꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯂꯣꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯔꯅꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ CPI ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯧꯈꯠꯆꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯝꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯐꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯂꯣꯝꯒꯤ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ CSO ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯗꯤ ꯔꯦꯂꯤꯒ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯧꯒꯠꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯐꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯊꯥꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯆꯨꯝꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯏꯕ ꯄꯤꯗꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯣꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ
ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯝꯁꯇ ꯅꯩꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯦꯝꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯗꯥꯇꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 6,742.8 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯔꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯦ 6,700 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯆꯀꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯔꯁ 6,742.8 ꯑꯦꯀꯔꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ CSO ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯂꯒ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ 6,742.8 ꯑꯦꯀꯔꯁ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ 2,000 ꯑꯕꯚꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯅꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯖꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯂꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯏ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯔꯗꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯆꯠꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯟꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯒꯥ ꯗꯥꯝ led by BJP government and led by Mr. Sri Biren Singh, Chief Minister. Mana hek lakpada war on drugs se declare tawra changsali bne. 70 ki ngasi je 5 years almost complete tawre. Ado 5 years matungda poppy plantation se patta na chingla thaya. Ado eradi ngasai ki war on drugs to ngasi phobada di success oiba leikriya. Ado da poppy plantation ni. Another side la hojik ki drugs puri ko phari ba mya war on drugs hai da nuti ki drugs phari ba. Ado di where is war on drugs? Koi na question tawning gani. My question is where is war on drugs? Aduna how can we say it is success? Aduna hojik war on drugs hai ni mo khan sida locally visit jahi manga ta usidi poppy plantation phajana tawraga lakre. Adu ki area ki mi yauri hojik koi tawra matro sasinaga Ready Manipur Lepaxi the Nusibaki, another guy, Tungi Kalaga, Wagi Yuchi Naro, Sinkoroko Mayamsi, Marking the Masiki, the same Tomoy, this is a Loraga, and Dodabana and the Tompopara, or another government, Chief Minister, another President government, high alternative arrangement of a beginning, the Toribaki, what facility
खरा लोग यानिंगाई की अमुक अखोई तौररोय न तौसनबरा मसी यामना एग्रीमेंट अमा दरकार लै अदुनो हुजे अखोई उगदबदि वार ऑन ड्रग कॉपी थारोय हैनदि हुजे थाबा मतंगसिदा अखोइना थाजगनि अदु थारगा अखोइना मीना उरिबा हेडक्वार्टर फाउबा लंबी दा असम राइफल लेबा पुलिस स्टेशन लेबा मफमसिदा अदुगा मणिपुर की ऑफिसर मिनिस्टर एमएलए न चटिबा लंबी अदुम येंबदा उरिबने हाइवेली कॉपी प्लाबी कल्टिवेशन तबदुल बिबसे मी चेक या मफमदि थादे मी मातन अगंबा चिंचिमदा लोकचाचा यामना चावना थाबगी मफम खरादा तुम पाक थवे हेवाने अदुबु अयाबा हाइवे टच तौरगा थारिने मसिदा चही मंगा मणिपुर गवर्नमेंट ना करमानि येंबदा लेरिब्रा लेंगासिंग मसि खंगना खंसन नबा खंदबा साबा हाइतारेको मसि कमाइना लेब्रा इसे कोइ ngapन anyway afaba tawba ise thenglasu ngalasu phare akoi lawjage akoi di hana de 2018 19 ki copy thapsi jumloi na nalo bani adu action se lo de government adu hadak di government mase action lawni war on drugs se thabo ina pangtokni haibada se source kaya de district leaders sing de lara akoi support tokni hai se yamna phare na lawse tawda bobo ai question ding sai kya thajaba ya right kada manipur ki bureaucracy police officer singje sincerity leida thabak tawba department da leader apaida gubo phungne madu karigino obok thungbasi manipur lega hokhiba da su hojik su apai ki government pai diba MLA sing mantri mandor sing su sincerity oina thabak tawba dedicate tawra thabak tawba mi se apaina yengba da gubo phungne madu na maram oiraga mapai makha da matang copy tawraga yamna sincere oina thabak tawda bunena any project any thabak any whatever madu mai pa ko ngam ki de na idi thamjai masi ko bai gun banate moina taranga serana ko otherwise lobby glu adu bu thabu ma sakhi sai na dam do hai dam je chahi kaya 1000 crores thada ne adu masi ko mai pa ko ngam ne adu no ji ai war on drugs se chief minister na reality da patana thada na ma phana mai pa han je ai de ai na thana su hai re masi ko ki tribe putting the leader Kawiraga meeting ama convention ama phamlaga tribe ama gi miyama represent tawraga masi ki kama the special monitoring tawringa monitor tawya ninga gi committee ama semani aputmagi ya aputmagi adu oina dis mai pakni tatana IG ne office SP ne adu ata de na tawya do director ne shadi ne adu gi crime gi ne ai tawbo me adu loin office the paperwork oina talking oi maduna kashu oi moi the government legislation apart from that masai haibu kumna masidi governor na order ma thoruga masidi especially war on drugs ki thengai dingai ki civil bagi combined committee hai tare ne government is try also adu ki every tribe ki india ma represent thoruga madu ki committee tu chauna thamlaga budget su semlaga moi sin information collect tawini moi sin report adu da thara tu thoruga madu de force chalaga adumai na tawdara tarde sum chumna koi war on drugs thingani de da aswai semi banglo da laraga fikra dinaraga ki exchange tawdara paper to pose yengo ai na October September de yengo oji copy thari mafam da loi da copy mo bugni wesi po da letter da more di line da imphal sohar mudung da jiri ki lambi da senapati ki ji ki lambi da war on drugs hai drug thari ji adu mai oji copy thaba ise sida lawni oji ni khara copy thaningai jinga foundation ko hai ko pure adu thadringai to thinga da bane adu thinga se da ko ki paper vote da majing da media da hide da le di ada thaba mi di ma da mokok da yaw de ba adu ga media da khong ni ba mi do jing da thabak su ba mi do ma do khang de ba ai ko se oi da le ba mi smartphone pai ba mi da khang da ba wa ne ahan ba ra da sai ku da ko se ke ko ki yam no mai je politiki ke di conversation kasi yo conversation sida ahan da journalist family si government sina sansil aiba mamang ki sansil na la for the last 5 years position contribution aiba war on drugs campaign 2.0 masiki poti mamang da government na tawkiba financial development yamna laiba aduga multiple
benefit to bigger ni haiba dam samsung dam haiba matam da multi-purpose project haiba bokshi ne mardi shik bidoi thakna bagi law guna bagi mai ki isede thakna bojiki laiba kopum ki adagi ma pitel dam ki churchan pur ki akoi thena kare mardi ki kedil kai bagi adagi alignment shoi re bagi sumjuk na bagi mai thokre bagi adagi even dam na suffers toropa shik mayamna akoi service tunjan ba kadoba descendant adagi madugi period to combination bidde bagi akoi mayam thena kare ya ngai je thameli ba ahan panelist thameli si adu ko malai bani na adu ko lenga suduna project war on drugs need of the war oriba future generation kan ge doriba war on drugs si sangsela pada kalai mu thajal ge doino hai duma plus amana war on drugs si mai pakna manipur gi maya ga ba column sin si baru pun mu chat kare ga di sincerity masangi plus entire across the state laiba Jimmy for Punamaki, Mute Yoga, Government Yoga, CSU Yoga, Punamaki, but join Ama Committee, Shebiro, whatever we wrote, how to talk to Biro, was it how Udo Kamusu, Urina Haimani. But then I, with Amosa, Sanzari, with Larned and Rocket, Aqui Larned, I lax again. Tamusi, quite a team of Quinity, with Popi Bamit Halaroy, drug free district. Drug free village oilani ana ho sum narakpagi chungdung narakpasi aikoi senapati rogi adagi aikoi ukrul kamjongi none yeno tamenu yaure quite last na naran recently tawsi technopolgi kunthani trigi kunthani troina moigi wasakama chimisa da aduga koi minister nemjaki genan singa akoi kampupi lakpa adamasi kampupi ne lokol gesida quite tengo oidi hosi khoga haisa adamasi Ubi Bambi Thai Kamba, Tasu Tariba, Aduba, Bobi Kaldi area, Karlaiba, Kul Karagi Hajabadai, this is Karagi Hajabadai, remaining Manipur district, Karatubi, Tabaki district, Omani Maladari, Remorishti, almost watching it to Singatari. So, Kari. Machine Kari in a low way, Moshi Toraka for the time being, Aduga, Moshi Toraka Kamaitova, so Torakana, war or drugs campaign, and my package, so Torakana, Masiki Tochi, Adaita, I could be normally how in the Legata, Karitami. Yamnawai Gashi Pony TV real conversation, high program, Shima, Yaw, Punjabi. Wahai sila tai real conversation atum babu thokna si atum bawari asli I mean therefore I am very happy I am feeling very well because atum bayam nangning ngai bai kari ma atum ba singang raga kana masjidana maduna attack natraga effect to the waro ko chu lei I have masjid atum ngang batai due to the program siki matung in I call it a mining yingshi, a hand that I logi me war on drugs. Drug the land over. Nasigi topic is a yawi, pet of war on drugs. War have a way shiga, pet have a way shiga. Ani she something in the Bayabra, the right way, why am in the jacket. War have a city among number, among a moitaba. Among a lose, among a get. According to war and why he meaning. Dictionary meaning the Bishop along with the Mante. Pair. Pair, I was in a quay, you want the light pop. Pair of the light pop, we go to Bra, my papa, we go to Bra. And these ships young way by the Jumka. Madu they get a home to Hawaii, a Makatagate, I narration in my name. War on Trakta, Air Prajan, Nashiki, Anish, Sarkari, Anish, Mission, Aishra, touching a war, the Ribra, Masisa, I couldn't hunger the Wangdi. Poppy, Pampish, Yantat, Mangan, Tapas, Yan, Bakataki, Upai. Machine mechanism, she not about Apupa Amatote. Poppy Yamba, television, the radio, the cover, the Yanga. I do already I did him now. Popigi Pambishi plantation law, Nadragana cultivation law. Cultivation, where
मागी मराइबक्से मा फेल ओइने कल्टीवेशन हाइबसिगी मनुंग लेरमबा चिंगी मी मरुपांग चिनाव चिना अदुगदी बिरेंगी सरकारी वारोन ट्रक लाइबक्से फेल लूज प्लांटेशन ओइरमगदी मसिगी मेकानिज्म सी अतोप लालों अमा यान खतपन कछु यारोया अन मेकानिज्म अनि सी कल्टीवेशन ला प्लांटेशन ला हाइबसिमा ममुक्ता खंगुओगा प्लांटेशन ओइरगना अतोप मेकानिज्म अमदे अटैक तौताय अदुगा कल्टीवेशन ओइरगना अतोप मेथड अमदा मेकानिज्म अमदा अटैक तौरगा अखोइना विनर ओइबताय हाइबसि सांगदोकना यामना लिटरली फ्रॉम द नांगगदी ताबीरी बसिना याम नुवाइनी अदुबा अखोइगि मतम लेजते अकॉर्डिंगली अइना हंगचदिना पृथ्वी पुनमंग ड्रग्स हाइबसिगी कइनो शेड्यूल खर खाइरियो कल शेड्यूल लेदु आई लोइनमक्ति चिंफा पुजदे अदु शेड्यूल सिंगुदा यावरबा केमिकल ड्रग अमसु कइनो सिक्सि प्लान की लापो माक्ते ड्रग पुनमंग लाइंगनबा ड्रग छु प्लान की सेमी अदुगा निशा हाइना कोइना खंगनेरिबा मखलगी ड्रग छु प्लान की सेमी देयरफॉर अदुदनि पप्पी पाम्बीदगी पोपीदगी मोइना मनांग छु लौथोगा मधु अखोई लोनना कानी सुगी कानी दुदगी मतन मतन एदी कनो काना लेगरे केमिकल दे मयाम लेगरे आई लोइना मक्ति हाइबा बनगदि नजरो याम यामदिना अदुना अखोइना दि मणिपुर दा वार ऑन ड्रग हाइबसि जैसा अतोप थार मेकानिज्म मसु तो याय प्लांटेशन ओइरमबा नत्रगा कल्टीवेशन ओइरमबा मधु लाइनना The Narcotic Drug and Psychotherapy Substances Act 1985 हाइबम ले मसिगी एक असि मया याम थोबो नाम खक्त पान मया नते डबल प्ले अने बक थोय हाय सोना कन तति सोना कन हाय तति मसिगी आइन सिगी मखा कल्टीवेट तो मिसिगी तंदी फंगे सेल तो बुचु फंगे प्रोसेस तो बुचु फंगे इसे अदुगा प्रोसेस फंगे दंदी याम चौरे अदु करब मखलगी आइन सिगी मखादा अखोना खुदाई कोइना सिजिनरगा मसिगी वार सि गेन तोची विन ओइसे आइरगति सेक्शन खर पिजरी सेक्शन 40 41 42 43 44 आइबा प्रोसीड्यूर खर पीरीबा करमाइन आगनी करमाइन तोतन महापु दंदी पीनबगी मरम मयाम सि मस्वासिदा आइने याम यानिंजदब माइजगे एरेस्टिंग अमसु सीजन ऑथोरिटी सिंसे मस्वाइसिदि मबुक चेंग बाइबसि दरकार होय सेक्शन 42 दा हाइरि असिगुंबा थौरम सिंसि ललोले पोरे ए प्रोसेस तौरे ट्रांसपोर्ट तौरे मैन्युफैक्चर तौरे कल्टीवेट तौरे तारगति सेक्शन 42 की मखादा सीज तौबे है अरेस्ट तौबे है सेक्शन 43 हाइबम सु यावरिबा मसिदगा करिगुंबा पाउ दितादबा खंगदबा चांस ऑफ रिकवरी से फ्रिस्किंग तौबदा नत्रगा अचत ओम करी करी नो तंजा जादबदगी चिंगnei का न तौबदगी चांस ऑफ रिकवरी तगी आब मखलगे अमा मसिदैसा लाक्जनिगि सीजन अमसु एरेस ऑथोरिटी सिंसी हौजिक हौजिक एखोने येंबा मिएंदा मेबी जुंबे याय जुंदबे याय ऑथोरिटी सिंसिना पैसा पाइरत्रखाने ए फादम तौवे फाबसि आप फारे वार सिकी मखादा 100% फाइ अदुगा फादु ती 100 अमक तौवे 99 का इक्विट तौवे लो कोता मरतुदा लामगे अखोगी मखा संद बिदिंगदा आइना केनोंता आइना खंजन सिंसागी होय NDPS NDPS से पार्लियामेंट एक्ट 1985 की तमाम से ताकि उदा सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शो अभी योनबा लेबा इस सीजन नंबर 4 लोइना ब्लेड नकलनी पाले ताकि उदो अदुबि म लेसे सही अदा आइना लक्षणी सिंसागी कल्टीवेशन का प्लांटेशन की अनी खेनब लेरगदी मसी माइथीनी और माइ पाकनी का हाइबगी अलाइदा मपन बिजुदा खितन अलाइदा इलाबरे आइना गजेना प्लांटेशन हायरगदी अखोगी मणिपुर की लमसी लेटिट्यूड छि चौराना मौद्राई थोय
kanoda ista 23 west language ki swai ki lamdal leiba Himalaya range ki south east leiba aswai sta kari chhuil sigi tes siga akoi ki popi pam si ka yam chane popi pambi da yaw ba majan mayam si mana mana ba atopa pambi akoi recharge to thiraga madu plan to pri ya cultivation ki wasin an kada thamaga cultivation se yade plantation di lai ne yaw de plantation to ga di ai ni mateng lo to ba chu madu di section 8 of the hauji haide ba 8 asita medical natraga medicine natraga scientific purpose da plan to ya taibang ni wa bisia ahong ba atang ba hai bisia ahong ba ya ba ma ba chu da ba nom da ba wa da ba ba bisia ya ba ma adu ga di government na plan to ta government na war on drug ki mechanism ba ka plan to na ba ki extract to raga medicine natraga scientific purpose on the sin na ga di kana su ta ni ngoi ba yam se aron ba atupa phataba hena sen phangba ekhoina pamdaba drug adi psychotherapy substances upai gadaba the extract of skumgi bai di pisa phangay aduna ni aina like asigi makada cultivate tawraga di dadi ba yai haujik laiba ekhoi masi sarenda tawre ekhoi khunda ekhoi chingmai da amata thararoi kaina tawre ise khun mayam na ningthau mayam na lai ise loan pigani hairadi mi me amsi applicant yam na ya kari ma kana ba amak phangna ba zum nagi fashion oi adagi di sum culture oi akoi singai sim su mai torji sarkar di paisa lo ru sika haibang man ba mawong da khul hu hu na thoga ya isham samna adumi purpose da ngasai gi akoi gi recently akoi gi ukhur da horticulture sol conservation ga moma gi kamu timamaga combine ne chalaga ngasai gi poppy cultivation ji mahutta mafam dugi kunja singi livelihood moi means of living adu poisina ba income na ba alternative pina gi tharang hore adigi moina adigi apoi even government of the veterinary hospital gun kalani hai da tamu je ka pirisi sai gi hojiksi khul mayam na yo khawa mani mamang singi lebi ba singi morobang singi singi nau singina popi pambi moi gi jaga da popi pambi thala roi drug free we le ne thoi ba kongjung si le ba ware lore ba ware tangsal le ba philipsi adu bagi potu da oihaningde yes adu bagi akoi gi popi pambi thala ba de akoi da mana pirani haina lupa la therapy ya ore ha nu kula ba mama gi government da ai abu ba sentence da ka tin jage ai haki auti ngangje gi ba ching do ena gyan tanana ba ai khoi gi manipur ki valley gi lambak sta tampak sta ai khoi gi tingdau ma chung pumbai shi muthat ba ngamna na ba gi machat mathel amta leite madu thaina gi pai pu singna karmai muthat ka dage haina system mu putho me ba tingdau ga pumbai ga tairen mana ga ising de tinga apaba holy water thoya hindu dharma chatpa mi singkhina tulasi patra tulasi mana si ising de tinga ga aikhoi gi mai ben hanba mi singkhina de jana mitra hayaba asem di john amitra hayaba ising de tulasi mana si tinga badi holy water hoya madu medicine natraga kana ba maram china yaba aduna aikhoi ishwar gi mandi krishna gi mandi da jana mitra ina khillaga thmena anu yum khudagi tulasi siam joton tong na pambi amadi soidana thana ba ko ne yo pak chana ingonda haikonda leikonda amusum haikonda hingonda leikonda tulasi pakata thade medicinal plant oina yamna joton tong na sumang mayai de ti jana thaya for what medicinal plant oibedagi adumai tawduna ko method chi puthok ninge haibani ishamna mechanism afaba wasa sajai ma paega nang asagi ek kanusida lising taru ka chatret ki ekarda manipuri macha kaya na kathalaga mangam toino budhi yaung tabak to honinge haibani da he sarkar angam ba sarkar moina budhi puthoga
war on drug ki marai bakse win win we sha ayagadi housing ki mechanism sinati it cannot be weak mechanism yaudana iranda kumai bomda to buchidi we are very sorry tamam tamiri singa saigi war on drugs 2017 ki eleven assembly matunda lay ihan hana limukiba BJP led government Manipur ki aduna horpani sahi mangagi bagi matam loi hawara hoji ani suba BJP led government ani suba tam lai sina su sahi manga degi hendoraga hoji su war on drugs campaign si maka chatari 2.0 second inning sama lai masde su sanghala badegi mamangi government gi matam dani sai gi khulgi jo koi lupal taragi mana pi ihan hana koi Bambi Halroy drug free village or any highway, Lavani, Handasu, Hadaki, Shabi, Tadri, Udri, Manung the Pina, Konaba, Galibara, Tau Hamnaba, Kado, Piva, the Gimayaki, or you can work with our May, official in the Tenoboda, Kamupida, Sanaftida, Noneda, Tamemongi, Kuda Singh, Tamilomishu, Doneromishu, Puru, Homaligi, Punjal, Agashi, Somayaki. Or the mind of money, the Gitano will get over his town, and going as I gave village concern 32 village chip, Putalaga, mind of whatever. I want to come labor mechanism door, well and good. But Kitanga Hena, Junction Labor War on Thursday, they had a fruitful whenever my Panaba, Anuba, Lanjam, Anuba, Lantong, Anuba, Kenoma, Kulayama, Anuba, Machakama, Matelama, Madagi Hudson, she had. I give Maru Penel as how much I read now. Impala Lapa, Kundugi Mapudi Hedinati, Kundu the Lataba, I am Madame. So I give me a conversation now. So, Kumay when the Tobum Mali Ibenida. As she and the Tobra, Dr. Variety, I Maki told in the Tabonia with the route. Sometimes I get a man. I could get a Sanka sincerity, ma. Dalgar way. Changing Bama, the guy in the name. Now I think is again on the Lux again. The Ahum Subasina, Warren Druxy, Laiba, BJP led government in a sensitive pedagi, Hosing Hopper has a day, the government zilling giva, Mars then the Volvo activity, 12 assembly. Tangkap ani tu orang bantu kita dia assembly election segi counting seat yang nanti do entire state sudah segment sudah electronic voting machine ini given na betai lebih tu almost result dipanggil lagi. Highly master tara itu juga Michael di lain sih atau lep kerja. Aku nak misalnya aku CPI Marxist Communist Party of India Marxist Manipuri Secretary there ngasi real conversation sih kamari lagi na apa yang kamari ini sih war on drugs sih lagi belengak sih na kayak kuasa pada dia tu mama ni saya baga apa lagi ada kisah lagi second ini setari ada BJP di mana lagi Party of BJP hanya betul BJP Manipur mandal lagi dah Manipur Pradesh lagi dah aku ini dah baca cek dah aku ini thamal senang dah BJP ki makok tunggu sing Vice President sing yawarga recently press meet ang pangsok pada di Chief Minister NP na sensila iba warung terus di campaign si mo siya Sakulani na mo lapsi ada langsung posnya tapi Chief Minister BJP ki Chief Minister na hal ini sensila posi kun mayam mana aku sakulani ada ki aku kano tahu roy kopi hal roy ada ki aku atau alternative minister roy na langsung na matungga BJP na saktori kano ki hosi ki BJP na sakulani na lapsi ngasi nung ini kino mangga laksani ki no pointi Manipur la history BJP matungga na te sani nani ba government si maksu party Miami government have the ministerial party doing the Peter Gasu, ZDU Sokoli, NPP Sokoli, then NPF, ministerial party and NPF BJP Gasapinari, Adunataba, KPA lady, Cookie People's Alliance, and the independent Gamus lady. Then also the ruling the Yao opposition on the occasion Labour Congress, Manga Ansulay, CPI issue, CP English, the CPM issue, elected order of the parties in National Party, Yamamara, Tapna, Mapam Kayada, CPID, CPMD,
कमल क्या लेगी अदगी वोट ले पर कतना पॉलिटिकल राजनीति तो उसने ते अदला लक्ष्य की कोई दी बीजेपी ने सब लगे ना है पॉलिटिकल पार्टी में आगे बढ़ गई है ना अदो मशी खुशी भोग द मखा पार्टी तो हायरक पर थेमेट्री है मशी ने खरीदिनो अदगा पार्टी की आइडियोलॉजी वकलोन मागी कॉन्स्टिट्यूशन फिर मानव मानव की वान नदना सिगुम थबकमा चीफ मिनिस्टर एन ना संसद को मियाम सु यौ तो लोइने सपोर्ट रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज मसी सपोर्ट कनी सपोर्ट लोइ का हाइबी वफम तो लाखिजे सोइदे कई आइदि आई मांगदा ngasi yam ngaibam lei ngasi poni tv ngasai real conversation se tasina real si oirne khali real conversation oirne khali barni kenoida sar kesang lagi kui maru sano no yam phasna do aina ai mu si dai khali akoi si waron akoi gi popira waron dak lai jai khangdre popi di kasu dak na te na akoi hangni di si waron popira waron dak lai ne ba popi du sunglo kan ni refine to kan dak ol ka du ne ba dak on ba di chak ti su dak on bi ai na angure su ai na yam lai na akoi na popi de kari tai na do ni no akoi na se akoi maru ke no na hai bi re akoi NDPS akoi ek narcotic and psychotropic substances ek 1985 akoi di 1970s dei hogre ba CPM de akoi na 1980 da toma da akoi madam na main deck le ram kari kale ma yam lei khe drugs adu dei hogre ba koi di adu na hogre ba koi na kun sa to ni de drugs ya ning de number 4 si ya ning de main deck ya ning de adu da ya ning de hogre ba makoi na sipul akoi na yeng di akoi ngasai gi kari kawi akoi gi opium hoji gi kaino sungdo ise heroin sungdo ise masi akoi gi paraver agi somni film kawe si sine ba akoi na to ise adaina hai di dak ondri gi da akoi na akoi gi hoji bharat akoi gi kaino gi matu NDPS 1995 ki akoi gi rule gi matu gi na section 8 ki matu rule 8 ki matu na popi yam thari ba Madhya Pradesh da thari adagi nangi UP da thari adagi Rajasthan da thari ba akoi adu da di popi ya thati ba sarkar na thali ba esi matugina hai rule si me ba NDPS Act 1995 se si makha da session du na thingre ai na ko rule ai na thali ba do akoi gi Central Bureau of no si aya ba yauraga akoi na popi se drug lai ai hamni ba aduna akoi na se NDPS me is kumai shame PTP mu de wari am lizage ko United Nations na akoi gi single convention on narcotic drugs in 1961 da akoi convention am tawe ba United Nations gi UN gi maji America sponsor to bane ba maram di kai noi matam da makoi na masi da gi leiba kaya ma akoi gi narcotic drugs de popi khata na te ba ku ka yauri ate te am yauri ba narcotics and akoi gi psychotropic drugs da NDPS Act 1985 ki adui mamang da schedule da yawa mayam yauri yauri adui mamang da 1961 da sibu C61 ju ka web si kai no se single convention on narcotic drugs sai je United Nations ma ka sem maji America ni sponsor to bane aina dizera idi kaya me ko ka su akoi gi drug chungme ya kuke nunge na mam yam chungbe ya je ko ado si wari am li je do ye na South America da yam nungai ba ma akoi gi Evo Morales se nam le me ba Bolivia gi president oi gi ba ma ki mume ni ke kuka farmer sing gi akoi gi misang sang ya ma ni kari no akoi kuka ji yo le ba market da akoi kuka ji refine to gi ba drug chung gi ba drug chung do popi du akoi roi na adu na di popi ya kat pe ma bu popi tha laga madu roi na sarkar election laga ke no adu to bu ya drai ba adu hi dak sung bu ya drai ba maram di Madhya Pradesh da UP da Rajasthan da di ke no to akoi jing je yam na sane ai na je asam ka san hai du kitang khen ni ko why should not we support the life of the poppy growers na koka du boin hai re ba akoi poppy tha bne ba moi drug sung di ba sing ji pharo na
ꯆꯦꯡꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯉꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯖꯧ ꯅꯨꯡ ꯇꯥꯡ ꯇꯨꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯄꯣꯔꯇꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯅꯣ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯚꯤꯈꯥꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯥꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯐꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯕꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯏ ꯐꯥꯔꯤꯑꯕ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯧ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯣꯀꯥ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯪꯒꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯧꯒꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ 1970s 80sdꯒꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯛꯁ ꯅꯨꯡꯗꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ CPIꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯁꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ मागी खुंदाफम मागी एथिक्स है मागी टारगेट है मागी बुल सी करी नो हाइबनेगा aduna adu drug losing dui mai ta tawba drug ka ba tawu chenai da khoi loi khangnare na maming matha pangwi da ka leite khoi gi maru sano akoi loi ka khang bal loi ka sa dang si hai saur ka ne ba adu da di tik taw de ba samja kha ba mai paisa ju puthok ja ba lai na ja ba moi ni maru poro ching da lho ma loi re madu sen ba khak ta ni moi moi nu ti ke ju san sen de ba san jang ga ne na akoi na tawi popi grower mayam da on to bi re ba etekse pharona aina yadre haidi nagi NDPS akoi gi 1985 gi section 8 ki matugina popi thabi yade al popi ji akoi gi sumai ma tharoi di ade agu pu thobi samam to adi NDPS si ju mari amen to re 1988 ta mu 2001 da mu 2014 da 14 da mu handak ta 2021 da mu amen to re adudari kai lai akoi di addiction center da drug si le drug phaba ya de magi kaino do magi gram do handana marani ma numi kuthani pije dawre ba di addiction to nobai dawta aduna ek si maksu aramba kya yawe ba aduna ek si gi ek so ongsu sendok su daka lai adu ek si matugina semai ba run gi matugina manipur da ju ai di pobi thal bhai ni e maram ji ka paisa tong ji da mi miyam do adu sarkar na अमेरिका स्पॉन्सर तौजना यूनाइटेड नेशंस की 1961 पास तौखिबा एग्रीमेंट सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स करीनो मरी तौरीदी पोपी याम थारम तौर अदुना सरकार ना तौदी थाबी यालगा मदो माना अतोप ड्रग्स हुंद्रीदा लेसनबा सरकार ना अदुदी पोपी थाबा कांगुजु हरावरेना लमयेंदा थाबनी मोय अखोगी कइनोदा थादेबा अखो कइनो अदुना आइन हाइदी मसी सौगटपगी नाति पोपी ग्रोरसिंगो री थिंकिंग अम तौर कुमाई तौदना अखोगी मसी ड्रग की कइनो सिदा अखोइना याम यावरिसे अखोगी फेसी 42% ने अखोगी कइनो से यावरिसे फेट की सरुक से अखोगी पोपी सिदा अदुगा अखोगी कइनोना अखोगी प्रोटीन ना अखोगी 22% गुम याम काना याम यावरेबा अदु लौथोगा फेट टू सिनबा प्रोटीन टू सिनबा अदगी अखोई क्लोराइड कइनो याम सिनबा याम यारेबा मेडिसिन कइनो तो अदुना हाइदि अखोगी लमनि याम चानबनेबा चानदबा अखोगी याम साबा राजस्थान गुम थाले मोइना अमम तौरे अदुगा मोइदना थालगा मणिपुर कई था याद सी अखोइना तोंगान बा मीगी फार्मर दना सवटपा अखोगी फार्मर दना पोपी ग्रोवर दना मधु फाबा मसीदे यानिदेबा आइने हाइनिदी मणिपुर सरकार मतम यौरे असेंबा वार तौबियु पोपी जे नतबा ड्रग्स द अखोई नंबर 4 द अमद कोकेन द कई द कानी द सुंगोपो कांगुदो अदुदी ड्रग ओइरेबा अदु हौजिति सुंगोपदा नते पांबी द तौबनेबा पांबी सिना मरुने न पांबी जाता लैनेबा अदु नैने चेंजु थिमिरो
anguru tingbiro sem ju tingbiro wi singda ukhulum sem yam thare na sem dagi yu sung yai na yam sung yari ba ko adu nai na hari di sigi se phajana khanda udradi waron drak se mase akoi mai kainodi phajaba akoi propaganda di phajaba aduga asengba waron drak to maduri tawdre adu masiri suyoi soidana akoi waron drak ki madu drak losing ado maduri sogale madu phar na hona de je supreme court na jo hanga bani akoi kainoi kai university tawdri na akoi loi khangna re na ja yam explain to bi ki su da kali te ba adun ai haijar ka doise adun moi propaganda se aina skum ka mada culprit mayam do madu lo challaga akoi gi popi grower mayam du lan ui tawre ba moi se popi grower mayam du di moi kawra yam tawri na BJP na ma akoi na to gudo di taseng na akoi gi punish to aku waron dak taseng yauri ba aku working class ki kaino sina daga akoi gi ruling class te yauri ba paisa pai ba officer sing elected person sing mayam akoi hainari mayam do madu da to view war se aduga popi go ri no ma kawraga noi popi tharanu na koi si paisa pi ne adum ja ja ne ba only akoi ne ya di popi da gi akoi mayai ka ba akoi gi sinja uthor po du ne ko ya ri madu refine do process to madu thingal loi re ai matang sida han gi oi nai lip sai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯇ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯗꯨ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯨꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ popi go di moi dia duri tawde na moi refine tawde machine leite moi tawde only thabada ne ba hoi aduni ngasai laise adu ngasai moi di thabu ka tani tharaga lokuduna expert na lokiduni sarkar na lisalu na nate sarkar na lisalo ba haji ai gna europe ta sumai tawde ba पृथ्वी द ख्वाइदगी पोपी थाबसे ngasai na papa ver akoi gi somni film je masi kaino da turkey dni yam thai ba turkey sina world gi 35% ne puthoi se makoi maside karbar tawe ba yo level maside gi adu bharat su yom bya dro adu ga akoi gi manipur da thara yom bya sarkar na yom tare haidi moina kaino tawding da akan ba akoi kaino ma sem tare ai sem tare akoi leisen na bai khon na bai adu ni tawise hoi popi je hauji भारत थारीबसिंग मोई इहानबदा 2000 कनोदा 19 कनोदा अखोगी केजी 30 थोमदो होई 66 यौरेबा अखोगी मध्य प्रदेश दा यूपी दा राजस्थान दा थोइजे अदुमाइ तो मणिपुर थालो मणिपुर लेसलो सरकारना अदुगु मपान दा थादोक्रु याइगे ओके मसिको तुम हाइजागे फताजरे पॉइंट हाइरगे टेलप दा मतम तो लेतरने को संता की दुसुना मादिसु पॉइंट अमनी मा दम अखोगी government fail hulakpadigi history to high one yaba the reality aina so ma khangdi akhoi da point ani da nei na da badi plantation khangde cultivation se khangde akhoi ki lam si da ngasai ki madu ki commercial ki lom da revenue de khala de amada chakre akhoi di lam si da focus to da ya de popi thabo ma pham se kyamuk shop ya shop ra se pesticide are fertility yeah but I am once thagiba mafam je da 40-50 years se atop thabe ya roe one adu ji Rajasthan da atop thabe je chumi thabe je moi de license piraga legally oina ekar amadigi thabe ya de license de yobi yamna thabe na de akak ba ma piraga ko mi singa da some medicine ki purpose da adu phaye hoji ekhoi gi sidi illegal ne ba license su leite ya adu ga ekar mi amana lising ama tha ma zoom cultivation to mai forest thado kre adu aina hiding bidi tampak da selangol da asigi manjipukri sigi range da forest aina kan da thadulu ga kidang lepa ko da thingla ga phar ga tawri ebo sida forest haira ga chingna forest pat ta le
acre Tatu Jadre Tari, Karimata local number say, Aduni Sarkaya, Lisik to Kava, Lisik to Jana, Nepal, say, I quite me say, you talk to Tapa here. Meet the carpet to quite dinner deal. You don't mean you don't talk near, as she took her near. Likewise, would you copy Tabasida? Commercial purpose of the day, Tardi. Poppy Tariba me say, Poppy di Kano say, use of Hore, Masik, Etikama the Chakre. Aduka, Pujik, Hagum Supari de Novada, sugar powder gate, let's say Hore. Young lady, Hagum Harmony. And the first Poppy di Kano say, refined Oraga, sugar powder say to Topania. Masing in the town, sugar powder in number 4 heroin say to Topania. I say Manipur the late lake, Rolla, Billy, yes, a very crowded, late lady about to Shemba, Machine, I quite the day, I had Tazia, so systematic way. Yes, yes, Tazia about. But it is legalized license that love acre, listen to have arrived at the thing. Madu purpose of the Tara Tausia, Aduna Diaba, was a high today, city limit idea. Aduna kingpin, especially Masikana, Tahano, Hypokanda, Jumna, Karimbo purpose of a farm attack the Toradin. Was it the University kingpin layer? Business Walago. Oh, I know. Yes, Manipur ruling class, I say, ruling class. I wish I buy the Raisina, Masina, Pesasi to Polaga, was it Poppy Taliba meeting the advanced Palaka Mamba Pilaga, Tahali. Hariba Mission, the same money supply without the name. I don't think I'm a smoker. I don't say immediately on the top of the day, acre, Amadigi, Anidi in the Tabia, their license fee. I don't want Tamsan, I'm in the Taramade 5,000. I don't want how you come to Kaino when the Amoy government, the Kukini government, and medicinal Kiwina. So I don't monitoring Toruga, monitor Toruga Toya, but I quite the Tori the city. Masidi, Masidi, legalized oite, Aduka, plans related, Maduki related, just a quick lumse. Paras Polto, Adoji, for example, PK, I call it Litam the Tabaze. Hobart down, he sings it about the Rimia City, low working the Sing Tagatori when you go. Masima Tata pesticide, go, Adu a quick Uriam, Tum, Adu, the Tari. Haraka the Dong Churaka, the one issue may have no Tovalculator Tasali. Aduki, Mazar Levera, Madoma. Aduki, Yimbio, Opi Takibo Ponzida, Uhorroe, Uhode, Tahi, Mutrani Uhorroe, other day, a women put a color in the forest layer. Aduki Kalaga, Tarzu, Patana, Planama, or license period, Chakamada, Pazana Tara labor. Natana City, Patana forest come there, fertile labor upon the Madugi, upon the fertile, Atopazana, who put me a sweet labor, or you put to the Popin and a Popin hard, hot sitting in the Uria sitting up the Gari Paroida. Any not Parani, Maram the Pali with fertile, Akanopi, Uria sitting up at the name of the Tanamico. Aduna must be system in this way again. Aduna sign a hybrido, Hojiki, war on drugs, have said when they are king piece in the party, Garibuba. Poppy culprising or another drugs keep hard as Manipur the Greek away, and she pagani, hanging Padokini, and she pagani or a Padokini, Haraga, hard cannot over me to the Yum Yodring, Papa mission the Yum Yawari layer, where I buy missing Sina, Paraga police the Sina. Police the Sina, where I buy missing the Yum Halatring it up. I said, Party will be dog, one the Yum the layer. Yes, you can put a success way with that. It is impossible. Okay, Yaman Numaiva, Aduga, London to Topa, and when you talk to Nakala and Tamaganda, Kudamon and Haina, Police Garisi, Hosiki 407, Hosiki Toyota car, Amamasi, Gypsy, Gajila, Police Department is in which is Gypsy, Aduga, so one Tonina, who is over truck, who is Mamai, Lumba, Manaton, Wokalo. Arang saya ada hanya boleh saya mima harga bantuan sudah hampir kibisi mima lalu mana boleh lagi siapa mau aduh bagikan dosi lagi for the time being police modernization and they give police
policy matang chunabagi law and order gi aduga counter insurgency operation gi kanosida adagi machine si yam hel ya bi abagi BDF ka chi hengala bi IRD ka sala bi koi hana Manipur police ka Manipur rifle ka bera mudagi tongma unit cyber crime ka ilakani ado yam jendakna matang special grade lo goina gi sai ina kanoda tawsa asanda gi लाने ताई ताई थम्दनी किसी तमाम मसाइकी कोई भी CPM की कोई सेक्रेटरी स्टाफी का बस आया बपीर का कोई मेडिसिन restricted area में specified area में दा license पीर का मसीबी पुपी तो मसी थांगा स्टेट करके reference पन मिले अतो मणिपुर सु मसीने कानाबा मसीने कानाबा मोंग सिने कदा बाहाय कानाबा मोंग सिने कदा बा खुदमना नोमन खासी am khai अदुर सु कोई लोक सुमदे नोमन खा माइते नोमन खा मना खरा हेरा मोमन खा थमी नोमन खा मना फुलगा कोई रुजै अखोई की कानाबा दु लौबा कोविड की मतलब ने याम फरसी कोविड की मतलब नोमन खा दा याम कानाबा मयाम से नोमन खा ने अदा लोले तने अदु माइ तौरगा तौदे करी काय अदुगा इसमना लाइव पोती लेंगा चंसी लाइबा war on drugs की केलोसिदा तोमान तोमान ओपिनियन कोई नसीगी real conversation सिगी मरुंदा सिगी खुदों साबलोरगा पेनेलेशन थबिलिसी अमोनो सोया हाना थबिबा weather cultivation plantation अनि केनबा अदुगा ND and PS Act 1995 की interpretation में हमसे थबिले अदुमसी अमुका इने तामोतो सांगिलिसी legally ओइबा lawगी ओइबा बिएंदा मसी पोपी बाबी थाबसिंगसे मसी ND and the PS Act 1985 की relevant करम section दा rule of plantation है कदरा the cultivation है कदरा मसी दा बन बिल actually करिनो मधुगी वहां तुसी करिनो आई मतम लेतबनिना याम सामना हाजिले पृथ्वीद लेरिबा ताइबं मियोइबो सिंसी अपुनबु सोसाइटी समाज कवि समाज मगी चतना लोन चछि अफबा गातना सेमेबा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरेपी सब्सटेंसेस एक्ट 1985 हाइबो चिजु यादबगैना दंडी पियु अदुबु अयाबगैदि लोचि मकादा सेमगछि सागछि हाइबसे आई मरुप शांतना हागिबा रूल 7 दा लाइसेंस पीबगी मथौमा तना मयक सेंगने इयबो rule da NDP and the rule this the Sabin the licensing of authorities layer license B na adu etna district opium officer haibasina license issue to well agi muru kasara agi mai to lo magi makha da la abati some limited legana area khara legani asi to bayai amasung yade haiba ching legani maram aduna Manipur ki war on haibasi ek amagi makhada nataga rule amgi makhada lan tawteba machina ni ekoi gi laiba thiba oirisi sardan karigumba ma che DC haiba phamama like deputy collector machina karigumba kanda CRPC gi criminal procedure makhada district magistrate su oya district magistrate na 144 CRPC chalai gre haiba sida DM soi tawne ba DC oina tawroyaba likewise lo chigi makhada ningthi jana khanaraga nainaraga rule of law le in balipa ama oiragadi hojik thoiba problem si thoyaba malem imada dhanabi you can throw any shit matun chungana madudagi mapung pharaga mapan satkani mahi yangana if you throw any grain matun thoyaba therefore difference between the shit and grain Manipur ki laimai siga chanaba potcha pambi plant khara layaba adumai tawduna papi pambi dagi aikoina lawba ya bai marup shanta kamna shantana haigibadu aikoi support tawninga aikoi marup kasangna haigibadu su support tawninga muthakpa ngamaroyaba malem imadagi nangu aing sai panjagi ba tingdau muthakpa singam dai ba ma panjagare hanjin jaroi muthakpa nature we cannot challenge nature I will challenge tawrabadi aikoi mioi padana mangana
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯆꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯈꯔ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯎꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯑꯥꯔꯣꯞꯇꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯄꯥꯟꯗꯣꯞꯀ ꯀꯧꯔꯣꯞꯀꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯗꯁꯨ ꯔꯥꯝꯒ ꯔꯥꯕꯣꯟꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯐꯖꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯝꯗꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯝꯗꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 14,000 ꯑꯦꯀꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ 14,000 ꯑꯦꯀꯔꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ plantation or cultivation ena destroy to ormani aduragadi unlawful by the tharabasingudi book to yaude aduna rule of leite ha adu hojiki yamna lai ko haigadra handaki akoi war on drugs second innings haigadra 2.0 jansalakada submission harisi handaki those who involved in the cultivation of the poppy plantation buju book to adu hana lairna haijaba wane ba चही तरुक हौखर कांदा हौजिक निजंग इदो फेल ओइरा वारोन ड्रग दी तौदिरे सिना पोपी ग्रोअर मैम तौले रे दुनि द ड्रग त तौदिरे वार दो वार ऑन ड्रग तौबियोबा वार ऑन पपी प्लान द तौवी आइबसि मा स्टैंड तौजके अनि सुबदना अमु वार ऑन ट्रांसपोर्टर हाइदि सिकी पाइजे दबा कुली हाइतारे ने पोत पुबसे ट्रांसपोर्टरसिंदि पोथांग पोनबसिंदा मपुदुना फादबा याम नुगाजी दाव थंबेरिदो अखोय ngasiगी पोनी टीवी रियल कन्वर्सेशन सिदि मसी अखोयगी खनने नेबगी टॉपिक सी रियल कन्वर्सेशन हाइबगी कोइदारे असेंग वाफम अखोय सेंग हाइजरिंग अरोय बोइना सही आइना अहामसु थमजबा कोइगी सीपीएम गी सेक्रेटरी आइना हंगचगिबा बीजेपी ने सगोनी हाइग्रेदो मसी नेशनल आइदर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी और लोकल पार्टी कनादनदी बीजेपी की मतुप इंदना लाइव गवर्नमेंट की बीजेपी की चीफ मिनिस्टर सिंगा बीजेपी लेड गवर्नमेंट बट एमपी एफटीगिसु हायर पॉलिटिक्री हाइरिबा अखोइसु वारो ड्रग सगोलनी ना नेमसा की देना कांगुबी की टीम लागा हाइबे मदु मता ने गसी नेशनल इशू मोरबा नेशनल इंपोर्टेंस ओइरबनिना पोलिटिकल पार्टी में हमने को करी काय माना असी वारों तक तो मिन सी हाइबे अदुरी तौदी माना साइगी मी खरदा अतैना तौरमी तौरमदे अदु तौनी हाइबेगी मुंगु सुन तौले डिवाइड इन द कैनो से रूल दे तौले रेबा ए कांग्रेस दे तौरमदे आइना तौरनी अदुना तौरमदे अखोइना तौरनी तौबसु मागी पार्टी की मी आयाम सिनेबा अदुना सिगिजे यामना बेस्टेड इंटरेस्ट तौबा वारनी मसी आइदि माइ पाकनि थाजदे मरमदि असेंग वारदुरि मा तौदरी अखोइना हाइबा सुप्रीम कोर्ट की लाइबा केस लाइबा म तौरि मयाम अदु लोसनबा तौदे मखोइना लोसल थमी मयाम लोइ खंगनरे से अखोइना हारुबि दरकार इति अदुना असेंग वारदो तौतारदि all political parties की मीटिंग फजन तौबियोबा अदुगा अखोइ याउना अखोइ केंद्र से याउना कांग्रेस की बीजेपी की कम्युनिस्ट की सोशलिस्ट की अदगी रीजन पार्टी की अदगी अखोइ अपिक पिक पार्टी में लो यालो तौसे वार अदु मसी वार सिदी प्रोपेगेंडा तौबो यानबा आई सरकार न तौई हाइबो खंगनबा तौबने सिदी वार सु नति याय खले अदु मसी अरोइबा तंगा अखोइगे सीपीएम के पॉलिटिकल पार्टीज की विरुद्ध सिलगा ngasi ahanba पॉलिटिकल की रियल कन्वर्सेशन दा सब याबी मसी करी गवाई तौरगदी असai पेनेल लेसनि सु आई याबा तामो शामजरन आई मरो असान का सारसु नमनरिक सुमा वफम थंबियदा
Kari karam tawragadi ngasai all political party meeting ama ko ka isi koi Manipur government ki mamang issue sinda koi thena kare yam lu issue la kanda koi boundary ki mata border pillar ki mata some issue khara da loan ki mayek ki koi the jing dam ki any mayam involved over mass na koi miyam si involved over issue khara da all political party ka si Delhi da pulap ka chatna ada pulap unadana masi koi thena do adagi position thena de jami da ki adu akhoi da call tawrokri mani yawbiu na da tawsi ai call magi manungi idea do koi khangde makhoi na man madu phajal lapthokte aduna in haije war on drugs se masi war on drugs ta semi tawrura tawdribai do koi khangde man phajana white paper ma war on drugs da hek man sarkar pairapati war on drugs da tawriba jau yauna ma mangi yauna ma yamsi tawrakan akhoi na madu kumai yausi koi khana neba natana man tawdana agi pupi grow haktagi da khudong thiba tahan basi de koi tahan deba akhoi marup na hai giba masai real invest oiba kingpin me amdu di amata madu phade ba akhoi ki cpm ki secretary da bi da akhoi ki lower class na le bane ta ba middle class ta hai ga da masai ki thaba ngamba na thaba investor me amdo yes adu phabiu adu ngasai ge akhoi marup na hai ba gari macha tawdana akhoi porter sing kai ga sing ama puriba phabai mauta moida hanga kari kingpin do akhoi khamui tawino ningthau sidi ningthau gi manadi akhoi pharang na pali hai ni Manipuri sarkar se loina adu urumgane ba kingpin do kana no adu kingpin do ana phabi rakanda madu phajana mana lobiu adu ga madu da koina angamba akhoi mateng pangani adu ga madu da koina leibak miyam su hodana akhoi sau yan ba khoi appeal tawna hojiti sarkari mayuktagi maikei dagi adu ga authority maikei dagi akhoi da call tawrokti yawi hai bagi thingnomi ne sai bagi asi propaganda amni lawe adu makhoi yang nungai je nasi real conversation da politik real conversation da panelist ahum ngai kai thuna jari ba panelist ahum thambiri si laiba changse laiba kongjang siri phataba dinate masi phataba aramba charoi to ba adu ba kongjang di akoi avoid to ba deny to ba kongjang dinate but masi ki kongjang si changsela ko da sugum mechanism sugum pambai sugum mo na changsela ga di hagani hai du minna ko moina ba government logo ba haibiduna war on drugs ki element masau da element sindagi matubina matulo logo siyawni logo siyawni kodo moina bosik pa khoi mang ta riba parliament ki ekoliba narcotic drugs and psychotropic substances act 1985 si marirak amendment of hibudusu tangai kadana circumstances leibiduna tawbani hajeriba masi ab hena mariyak tawle matulo tawra hani likte hena phaba inquisition dakar leire hena phaba penalty people dakar leire bail people da oilo bail hearing da oilo conviction da oilo arrest da oilo seizure demo da oilo any lakuma tamda dakar leibida khogi mathau ta usi lai haiba ara ngasi am ngai je usulakada ngasai gi ngasi ki TV ki real conversation da achin ba matam kai thok pidana akhoi office da lengbi rakna poni TV ki stu de lengbi da ya biba ai maru asan ka sa social activist ai yamba yamsen advocate ai maru Catherine Santa secretary CPM Manipur bu amuka na poni TV ki ma ke digi toinu mu cheri thagache poni TV bu thagachari Ngasigi akhoi poni TV na ahan mo ina phuthoksa akhoi real conversation high ba kano sigi ming sigi akhoi high ba program sigi makada phuthoksa fate of war on drugs campaign Manipur lenga na kahi manga sathadra nakba balisu makada na sathaliba war on drugs campaign sigi masigi manai baksi kai oyudoli bage haibagi matanga poni TV na phuthoksa adon mato bisti matanga penelishine thamira wafam miyamda hakthena thamjaki ba galena matang sida ngasi real conversation ki program solution jari thagache